කුරාන්කව සම මේ සුන්නත තබාවුන් මීගේ ලීෆ්ලෙට ලිබ්වඩා ගන්නවාන අද ඔලමන්ගේ මිරියගේ දර්ස් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් නුවයි ජහාරු ඔලමන්ගේ ෂේඛ් අබ්දුල් සලාම් බින් දාවුද් ස්ටේජ් එක අරා වඩ ගන්නවාන ඒගේ කුරින් ඔලමන් තිබෙෆුන මි හුෂාලාදනි ජමසල ෆරාතුන් තයාරු කොෆවා බයි වීඩියෝ ක්ලිප් තකේ अस्सलाम वालेकुम එකනිවරිකමා නාමාංක අදිරිකමා විරුවරිකම මාදමා තිබාගේ කව්වලවා හුෂි ස්වර්ගයේ බගීචා තක්තරෙන් බගීචා එකමුක නුවත නරකයාගේ වේන් දෙනිවි අඳවල තක්තරෙන් අඳවල එකමුක මරුවගෙන් වඩුලුම තයාර කුරයිෆාවා قبرك كاريغا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنوا إكليغ فانوغ دلو فلون أهرمون دي كرنة بمتش فابا حالوغا حديث كورفي إيه تمن كليغ فانوغ أخنيغ مفد دوها كتكا تيبامي هن تيار وهشك الله سبحانه وتعالى كان ألوفا فحكم فلا خلافة එකලාංගේ හරාම් කරවා ෆමි බඩුවගෙන් වා ෆාෆෙන් අරාගන්න මීහුන්න වේන්දෙනි වේ ඔකෝබන් හොරික කුර්ආනුග අල්ලාහ් තාලා ඒක ෆෝක බයන් කුරාෆ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا يا عمل هنگا فيميها به اناغ نفسه ترك لا فيميها لان الله سبحانه وتعالى حرام كروا ونيكو එකලාංගේ අදාවත් තෙරිවේ එකලාංගේ شريعتك إمام بيروه أنيا وريقتك نفس مرالا في ميها تيمن إله إميها كنارك يودوا هشيم ألقوم من الدنيا دماغ مصيباتك كيك كوريدان ميهنگ ملامات ميهنگ فرصار بس كيك كوريدان أدي دنيا ألقوم من لوبيوا ميها كو وكي وجن داتي إكمتّكا بس ألقوم من كتير ويدان نمش لوبيت يزتر مسلم أخرنا أخته إيه سوبن الله سبحانه وتعالى نركا دبوا إما عقوباتك إما هيدوكولك بس අලගොන් මෙන්න කෙතෙන් නුකරේ එහෙම දුනියේක මේ දිමාවා කුඩ කුඩ කමකුන් අලගොන් මෙන් ඒ කෙත්තරි නුවෙගෙන් උඛරවි හයාතුගේ දායිමි උකූබාතක හුෂාල්ගෙන් දියුමකි එව්වෙ සාලෙග බුද්ධිවරියක් කුරානක මෙන්නු එද්දුවාකු මිස්කිතක ජනාසා ගෙනවුන් ඉමාම් මිහා සුවාල් කුරණි මිහාගේ වෙස් දරඤ්ඤන් උත්තෝ ජවාබුගා දෙන්නෙවෙනි ආදේහ වරක් කුඩ කුඩ දරඤ්ඤකි එහිඳුගා එබේ කලකු විදාළුවනි තිමන් නමාදෙන් නුකුරානමෙ තියබෑමිහුන් එනගමච්ච නමාද කුරාශ එහිඳුගා ඒගෙතරෙන් බේකලකු දන්නවනි තිමන් එදරඤ්ඤා හවාලු වෙච්චා එහිඳුගා ඒ ඉමාම් මයිතාගේ මච්ච ජනාසක් කුරෙවි මි කුම් වාකෙකෙන් ඉගදවවාතු රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ ඉමාමකි එකලේගේ ෆානු ඒනාගේ දරඤ්ඤන් ඔතුමුගේ සවබුන් සහාබී බේකලක නමාද කුරෙවුමුන් දුර්හලේ වඩාගෙන නෙවි දරඤ්ඤකි එයි මිවරුගේ කම එහෙම වෙක රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරියුගා එද්දුවකු දෙන්නෙවෙනි ශහීදෙක්ගේ හුරිහා ෆාෆේ ෆුහෙවිගෙන් දානෙතොය එකලේ ෆාන් හදීස් කරවනි ආදෙහ එහෙන්නමස් ඒනා නගාෆාවා දරණි ෆියවයි ඒ දරඤ්ඤේ ෆුහෙවිගෙන් නුදානෙති එහෙකමුන් ලොබති අඛුන්නා අඛතුනේ අල්ගොම රක්කාතරි වාන් එබජේ දරණි නෙගුමා මෙදුගා අල්ගොම මෙන්ගේ තෙරෙම් බයෙන් මීහුන් දරණි නගනි කොම්මෙහින් එ බේනුන් ජීගෙන් වා හාලුගේ විස්නු එය බේනුන් ජීගෙන් වා හාලුගා එදරණි නගාකම වානම වෙස් එදරණි අල්ගොන් මෙන් අදා කුරන් එබජේ අල්ගොන් මෙන් මුස්සන්දි උමට්ටකා අල්ගොන් මෙන් අරාමුගා දිරියුළු මට්ටකා අල්ගොන් මෙන් තනවස් වෙලු මට්ටකා නගා බොඩති දරණි තවුගා අල්ගොන් මෙන් තැත්තලි සලාමෙන් නුවා හැමය අල්ගොන් මෙන් කන්තක් ගෙන්දියුමකි හේවානේ කමෙන්නු අල්ගොන් මෙන් එහාරුගා වනිකෝ මරුවගෙන් දාන් ජෝණු කමුගා වෙස් আদি ශහීදුවගෙන් ශහීදෙක් ගොතුගා දිය කමුගා වෙස් අල්ගොන් මෙන්ගේ බලුන් ඒ දරණි කෙන්දිගෙන්නෙන් නුදා ಕಾಯಿನಾತುಗೆ ಮಿಲ್ಕುವರಿ ಇಲಾಹ ಉಡುತಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಒರೆದೆವನು ಒರೆದುಮಕಿ ಬೊಡಾವುಮ ಕಿಬುರುರಿಗತು ಬೊಡಾವೆ ಕಿಬುರುರಿಗನ್ನಂ ತಿಬಾಯಕಿ ಫಹೆ ಕಾಕುತು ಇಂಫಳ ಅಡಿಯದ್ದೆ ವಿಧಾನಿತ ನುವತ ಫರ್ಬದೆಂ ಹಾ ತಿಬಾಯ ಬೊಡುವೆ ವಿಧಾನಿತ ತಿಬಾಗ ಹಿತುಗ ಬೊಡಾಕಮುಗೆ ದರ್ರೆಗೆ ಮಿಂವರುವಾಕಮುಗ ವಾನಮಸ್ ಸೋರುಗನು ಎದ್ದೆವೇನಕಮ رسول صلى الله عليه وسلم حديث قروا فاوي قيام الدوهم محشر كرويني كودا كودا هينيغي غوتوكا ميستكونغي
ෆෑතියතහුගේ දශුගා වේ චිස්චිස්වගෙන් දියුම නිකමෙතිකමා ඉහානෙතිකන් තිබාය දෙක්කෝ mi kainatuga Allah subhanahu wa ta'ala wani tafat makhluq take lawafa ein komme makhluge algon men mi buddhi huri insanunna dani tafat message take demu egotun gahaki wes Allah subhanahu wa ta'ala lawafa wa ajab kuraniwi makhluge ade mi gas mi eya fehikama taza kama arokan libu mafahu ege ewa fehi fetta faba eya hikikama anarufakan ibide makhluge ade mikantatta gah kurimati mun algon men insanunna ebede war muhim message e message ki algon men hayatuga mi duniyega Allah subhanahu wa ta'ala lawafa wa komme makhluga ki diruma kaffahu e diruma nimume annane makhluga ekkan ade komme echki maruwegen fanawegen dane echkan e usulum e hamage matin algon men insanum wes mi duniye du ko danje hene ehme Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anu ga wahi korwa fawani kullu nafsin ade duniyega Allah lawafa wa komme nafsaki wes maruge raha libigannane echke lobeti muslim khuna khutun ehmima algon men insanu wes mi maruge raha libigannane kan danegen e mara algon men be je tayarwa algon men aras kuramda mi haya mi duniya algon men duko madama qiyam duhu Allah hadrata algon men komme mi hek wes rujua wani kan danegen e duwa hattaka algon men gadala tayarwa mato e duwa algon men bajveri nawmattaka mi eduge mi hayatuge peenun hegotuka hifamato zuwan sahabi bekalako ekalege faano kaavenige furtama rega ekalege faana suwal kurawun aneddu kadege faano kaavenige furtama rega wes fatis wogutuga tedu wadage miskituge jamaata wadage nevito ekalege faano vidalwani timan kalege faano miskituge jamaata खास को फतिस नमादुगे जमाता हुरस अलाने फद अंगिनकी ए बड़ा गन्नवा बेकले कमुगा नुवानमा एनागे दरिन नटका दें एना देनी कोन नसीहतितो अल्गुन मंगे तेरे वेरिनकी बंगी गे अडुइवे हिंदुगा मिस्कितन अवश्य बड़ा गन्नवा बेकले कमुगा नुवानमा एनागे रयतु नटका एना कुरानी कोन हे वसियतितो अल्गुन मंगे तेरे उंगन्ना दे मीहुन्ना टीचरुन्ना मुअल्लिमुन्नकी ए bangiige aduive hinduga miskitan awasya wada gannawa bekalun kamuga nuwanama e bekalunge dariwarun nattaka unganna deni den kun heo eccetto في القرآن الله سبحانه وتعالى وحي كرافني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا معنى كلانجي مارو ما يديرون مفدي رس كلانجي اي تبامهم قترين يعمل قرني كومبيتو بالليوم مرتب دنيا الله سبحانه وتعالى اقوم من لظافوني امتحان يقتك دنيا كرمتي وتفاتو كنتتكا مدوغا اقوم من اختيار قرني كوم ماغتو كلام بالليوم مرتب وبيت الزت المسلم اخونا اقوم من دفافا ام اغبدو ام مهم اقوم سمالوان چيكمكي اقوم من نفسو ابدوم فافتكم طاهركم فافوسنگے دنوا اللہ بدل کرا دعا ہمیں دان دے طاہرکم متیگا الگون مگے نفسو کیفیٹ عفترکما لدوتک ای اللہ سبحانہ وتعالی انسان دوا فاوا ورب الدنعمه ادنيومه اتباع فروات الوجنما تباع السور حق وجنده ادنيومه اتباع اهمال كفكم غاوانما تباع النرك حق وجنده لبتي اختنه تباع عفتري كما لدوتي كان جلي دافد غتك تباع هدون علما اخلاقا علم بحتني كي وجنده اسلام دينوغا تباع الدفاع ومقامكي ركات الكريفاوا متج مقام سورغيغ بدلوغا نركي تبا ادي غونيتا تباغ نفسامدو بسنالا هذه الدنيا مهما جملت ومهما كملت ومهما زينت فإنما آلها إلى الفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
مالها إلى ما نرى. الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة في كتابه على حال الدنيا والآخرة، وأن الدنيا فانية والآخرة باقية، فقال سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهذه الدنيا تذهب هباء بعد أن كانت خضرة جميلة في العين، لكنها لن تبقى، ستصفر وتذبل ويذهب زينتها حتى تنتهي. هكذا الدنيا ستنتهي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما الآخرة دار السلام فإن زينتها باقية وفي زيادة، فمن تفكر وتأمل قدم الذي يبقى والذي زينته باقية على الذي يفنى والذي زينته فانية متلاشية ذابلة. ಕುಳದಾನ ವಿಕೊಮ್ಮೆಕಮಕಿ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯನ್ನು ಕುಳದಾನ ನುಯಿಕೊಮ್ಮೆಕಮಕಿ ನಾಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ಬೆಸ್ನು ತಿಬಾ ಹಿಂಗ್ ಎದೆ ಫಾಫೆಕಂ ಅರಾಗತುಂಬ ಕುಳದಾನಕಂ ತಿಬಾ ನುಲಿಬುನ್ನಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಎದೆವ್ವಿ ವರಬ್ಬು ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ಎಫದ ಫಾಫೆಕಂ ಅರಾಗತುಂಬ ಕುಳದಾನಕಂ ತಿಬಾ ಲಿಬುನ್ನಮ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಬಾಂ ಎದೆವ್ವಿ ವರಬ್ಬುಡು ನಿಕಮಿತಿಕಮೆ ಒಸ್ಸಿಗೆಂಗ ಇರಾಯ್ಕು ವಿಲುನ್ ರೇಗೆ ಮ್ಯಾರಕೊಳಗೆ ವಗುತುಗ ಏನಾಗೆ ವೆರ್ರಬ್ಬಂ ಒರೆದಿಗತುಮುಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ವನಿಕೊ ಹಾರುದಮುಗೆ ವಗುತುಗ ಏನಾಗೆ ವೆರ್ರಬ್ಬುಗೆ ಕುರಿಫುಳು ಮತೀಗ ಅಳುಕಮಂ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರಮುಗೆ ತೌಫೀಗು ಮಿಂವರ್ ಕುರಮಕಿ ವರಬ್ಬಡು ನಿಅಮತೆ ಲೊಬೆತಿ ಅಖ ಲೊಬೆತಿ ಉಖ್ತ ತಿಬಾಯ ಫಾಫ ಕುರಮುಗೆ ಮಗು ತನವಸ್ವಿಫಾವಾನಮ ಇಫಾಫತಕಂ ಅರಾಗತುಮುಗೆ ಮಗು ಫಹಿವೆಫಾವಾನಮ ಎಕನ್ ತಿಬಾಯ ಕುರವೇ ಕಮುಗಾವಾನಮ ತಿಬಾ ಇವನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದ್ರತುಂವಾ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ನಿಕಮಿತಿ ಕಮಿಕ್ಕ ವಕುತು ಫಾಯಿತುನು ಕೊರಿಂ ತಿಬಾಗೆ ನಫ್ಸಾಮೆದು ವಿಸ್ನವಾ ತೌಬಾವೆ ರುಜುಅವೆಲವ أضفيت على الحسن العبقى ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾ ಫಾವನಿ ಎದ್ದುವಹಕು ಮೀಹಕು ಮಿಫದ ಹನಫ ಸಹರಾಯಿಗ ತತುರು ಕುರಮುಂ ಐಸ್ ಏನ ಆರಾಮ್ ಕೊಲ್ದುಮ ಗಹಿಗ್ ದಶುಗಾ ಮಡ್ಕೊಲ್ ದೇವಗುತು ಏನ ಸವಾರುವೆಗೆ ಜಮಲು ಎ ಜಮಲು ಗೆಲ್ಲೆನಿಯೆ ಮುಳಿ ಸರಹದ್ದು ಎ ಜಮಲ್ ಫೆನೇತೋ ಏನ ಬದಾ ಹೋದಿಯೆ ನಮಸ್ ಏನಯ ಏನಗೆ ಜಮದೆ ನುಫೆನುನೆ ಮಿಕಮ ಏನ ಹಿತಾಮಕೋ ಏನಗೆ ಹಯಾಯ ಮುಳಿ ಎಕಿ ನಿಮುನಿ ಕಮ ಬದಾ ಎ ಮಾಯೂಸ್ ಕಮಗೆ ತೆರೆಗ ಏನ ಎ ಗಸ್ತುರುಗ ನಿದಾಫ ಒತೆ ಎಹಿಂ ಒವೆಫಾ ಇರುಕೊಳಕು ಏನೆ ಹೇದೆವುನಿರು ಏನ ಎಕ್ಕೆದ ಹೋದು ಮುಂದಿಯ ಏನಗೆ ಜಮದು ಏನಗೆ ಗಾತು ಗವಣಿಕೊಂ ಏನೆ ಫೆನುನೆ ಎವಗುತು ಏನೆಯ ಲಿಬುನಿ ಹಿಸಾಸ ಏನೆಯ ಕೊರವನು ಉಫಾವೆರಿಕಂ ಅಳುನು ಮೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಿಕಸಿ ಹಿಸಾಸ್ ಕೊರವೇನೆ ಆದೆ ಮುಳಿಂ ಅದುಂ ಆ ಹಯಾತ್ ಏನೆಯ ಲಿಬುನು ಫದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರ್ಮಫಹ ದೆನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಅಳಕು ಫಾಫಕೋ ಇಫಾಫಾಗ ಇಸ್ರಾಫ್ ಕುರ್ಮಫಹ ಎಂಬುರಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗ ತೌಬಾವೆ ರುಜುವ ವುಮುಂ ಎಕಮಾಮೆದು ಎ ಇಲಾಹು ಉಫಾವೆ ಒಡಿಗನ್ನವೇ ಎ ಜಮಲು ಕೆ ವೆರಿ ಮೀಹಾ ಎ ಜಮಲು ಗೆಲ್ಲುಮ ಫಹು ಅಮ್ರ ಎ ಜಮಲು ಏನೆಯ ಲಿಬುಮು ಎ ಕುರೆವೆ ಇಹ್ಸಾಸವುರೆ ಮಾ ಬುಡ ದೋಬೆತ್ ಅಹುಂ ಅದುಂ ಆ ಹಯಾತೆ ಇನ್ಸಾನಕ ಲಿಬುಮು ಏನಗೆ ಮರುಗೆ ತುಂಫತ್ ಮತಿನ್ ಏನ ಸಲಾಮೆ ವುಮು ಇನ್ಸಾನಕೆ ಕುರೆವೆ ಉಫಾವೆ ಇಹ್ಸಾಸವುರೆ ಬುಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಮಿ ಬಿಮುಗ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ರಿಜ್ಕು ಕಾಗೆನ್ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ಉಡುದಶುಗ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ನಿಕಮತಿ ಅಳಕು ಬೊಡಾ ಕಮಾ ಕಿಬ್ರುವರಿ ಕಮಾ ಎಕು ಫಾಫ ಕುರ್ಮ ಫಹು ಎಂಬರಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದರತ ರುಜುವ ವುಮು ಎಕಮಾ ಮೆದು ಮಿಖಾಯಿನಾತುಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾಹು ಎವ್ವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನಕ ಬೇನುವೆ ಒಡಿಗನ್ನುವಾ ಮತಿವೆರಿ ಹುಸ್ತಾಹಿರುವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಕಮಾ ಉಫಾವೆ ಒಡಿಗನ್ನವಾ ಮಿಂವರ ಅಗುಣ ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಾ ನಬಿಯಾ ಮಿ ತಸವ್ವರ್ ಕು ದೆವಣಿ ಆದೆ ಮಿಕಮು ಅಗುಣ ಮೆನ್ನ ಇಂಗೆನ್ ದನಿ ಅಗುಣ ನೆತಿಮು ತೆನೆ ಹೆದ್ದೆವಿ ಮಾ ಮತಿವೆರಿ ಇಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮೆದು ಓಗಾವೆ ಒಡಿಗನ್ನವಾ ಮಿಂವರು ಇಲಾಹುಗೆ ರಹಮತುಗೆ ತನವಸ್ಕಂ එහෙන්කම අල්ගොන මේ මා යුස්වාක නුජේ අල්ගොන මෙන් ඉලාහගේ හදරත එම්රි රුජුව වාම්වි أضفيت على الحسن العبقى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون لو بيت عزتري مسلم أخ هذه ميري ألقون من مبابا درسكي جميع السلف كفراتون دبي راجع رأيتون ديني هيلون تريكان إثركور متكا هنگم جندا باي program تاو ترين إبّا هذه ميري ألقون من مبابا درسكي ميجي كوريم بس ألقون من مدرس بيو متكا راوا فوا درس إيه نمي سيري ألقون من موسون تندون مغسوبون درس بيو غنوي إفوغا ديوانا ريغ ألقون من درس الله إراد كوريبيتي بيو غميدن لو بيتي إزتري أخونا أخت آدمي موضوع كي ألقون منك مجتمع تريغ من نبي صلى الله عليه وسلم کے مکانتا درجة إسلامي مجتمع حیثیتون إمها فردنا أنغن نادي مسلم حیثیتون إمها فردي حیثیتون أدي إينا نسبة مؤسساتك أدي نوم بس إينا مقام حیثیتون بس كيت نبي صلى الله عليه وسلم أمدوغا إينا واجبك إينا ذمة كي كوباك هندان كودين ألقون من إسلامي تاريخ بلالا فيكم قوانما سيرة کے ففتن ألقون من هلوالي ما ألقون من فنانة ألقون من أرديوينة كيرت نبي صلى الله عليه وسلم کے دفاع ہوگا ایکلے فانوں کے اصحاب بیکلوں دبا فا ماتویر قربانیت ایبیکلوں کے جانائی مالوں ونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان وڈاگم تفاوت ہنگرا میں حادثہ ہوگا එබේකලුන් දක්වා අරිවෙති නමුනා අලගොන් මෙන් එමෙ වෙස්දන්න ඔහුදු හංගුරාමයාගේ හාදිස්සාග අස්සා බේකලුන්ගේ තෙරින් බයි බේකලුන් එබේකලුන්ගේ හෂිකොළත නබී සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දිෆාවගා කුරිමති කුරෙෆ් බයි බේකලුන් එබේකලුන්ගේ අප්පුල එබේකලුන්ගේ බුරකෂිත නබී සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දිෆාවගා කුරිමති කුරෙෆ් අලගොන් මේ වාහකතකි වරගිනා අඩුවා වාහකතකි අධිම යයකෝගා මීගේ තාරීඛී කොම්මෙ හාදිසායගේ වාහක අලගොන් මෙන්න අඩුවේ කොම්මෙ හින්දෙග්ග අලගොන් මෙන්ගේ ලේකෙකේ අදි අලගොන් මෙන් බේනුම් වේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුගා එකලෙ ෆානා එකුගා එ මෑදාන් තෝගා උම අලගොන් මෙන්ගේ ෂෞගෝරිකන් හුරේ අලගොන් මෙන් හිතන් අර අලගොන් මෙන්න වෙස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ෆහප්පුලුගා කාෆරුන්ගේ හමලාතකුන් මුනාෆිකුන්ගේ හමලාතකුන් එකලෙ ෆානා හිමාය කුර්මට්ටකා إفدا مقامين إفدا مادانك ألقون من الدكوان نماي أدي إفدا دوسرك ألقون من دنيا يقولون نما إبى فلهم فداين ألقون من بس إكليك فانون كفهب بلوغا إكليك فانون كورفول متيجا إكليك فان حماية كورن هنا نكمل عزم ألقون من كم ميكو سيدغوي لو بيت الزتر مسلم ألقون من النبي صلى الله عليه وسلم كسنة إكليك فانون دفاع كواه كدكواروغا එකලෙක් ෆාන කී එකලෙක් ෆානු දුනියේක හයාප් පුලගාය අවහාරොම ෆෝගාවස් එකලෙක් ෆාන හිමායත රක්කාතරිකන් දෙවවානකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වදෝ ගොඩෙන් ෆාවා මහම්මද් වරි සාහිබ එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මිතුර් ඉලාහුගේ හබීබ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුනියේක හොන්නවනි කොන් එකලෙක් ෆාන හිමායක් රක්කාතරි කුරබානකන් අල්ලාහ් තාලා වනි බයන් කරවා ඉන්නා කෆයිනාකල් මුස්තහසීන් ملامك كرا ميهنگ ملاماتون تيمن كليگ فانو ركادركم حمايه كدباب والله يعصمك من الناس ميستكم نركاتكم الله سبحانه وتعالى كليگ فانو ركادر قربان ركادركم وني الله سبحانه وتعالى كلان ذات فل لازم قرباف ألقون من إمن دن سورة كيت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي قرافوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك تمام إله كليك فانك هبلا هنگم جوماي فسيك ماي تنوسك نلبنگي ووضعنا عنك وزرك أدي كليك فانونge كيبين إمها برتكا وندقوت تكليف تتمام إله نوفل لبنگي الذي أنقض ظهرك إكنتك كليك فانونge بركن ديفا وكنتت إمها وندقوتك إمها تراتك الله سبحانه وتعالى وني هريا مانيك إكليك فانو فرابلو نوفل لبا إفو غنغوني كيكت ورفعنا لك ذكرك ඉමන් ඉලාහු කලේග ෆාන අට්ටකා කලේග ෆානුගේ zikra කලේග ෆානුගේ නම්ෆුල මතේරි කුරබ්බි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ නම්ෆුල වනි මතේරි කුරබෆ් මුජාහිද් රහිමහුල්ලාහ් මේ ආයත තෆ්සීර ක විදාල ෆවනි ඒක මානේ කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ බයන් කුරබනි තිමන් ඉලාහුගේ නම්ෆුල zikru කුරේ කොම්මෙ ෆාරක් කලේග ෆානුගේ නම්ෆුල zikru කුරවෙන් අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් واشهد ان محمد رسول الله බංගීග දුනියේ කංගොල්තෝග අපදුස් මෙදුකණු මෙන්නතිත් මුලි කායනාත් මුලි බිමුග හුරියාතනෙග්ග ගුග්මමුන් එදනි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගනම්ෆොල එක එෆා නම්ෆොල වනි අල්ලාහුම්ම තිරි කුරවෆ් එක දෙෆා නවනි නස්රු දෙවෆ් කීතම් මේ බයක යා දෙකොළ මසේ කුරිකම ගා වේනමස් කීත කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වහී කුරාෆදෙන් إلا تنصروه فقد نصره الله تبامه النصر ندنس الله يكلفا نصر دباف إذ أخرجه الذين كفروا كافر مستوى كلفا نرلي دوغا ثاني اثنين تبيكلون ترين بيكلكم غاوي دوغا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا එකලෙක් ෆාන සාහිබ් මිහා විදාලු හින්දේ ෆර්බදාගේ හොහලාගේ ෆිල්ලාගෙන් තිබෙදුහක ලා තහ්සන් ඉන්න අල්ලාහ මඅනා කලෙක් ෆාන හිතාම ෆ්ලෝ නුකුරබා ශම කෂෝරන් අහර්මන්නායකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වඩිගෙන් වේ ලොබති ඉස්සතේ මුස්ලිම අඛනා අඛතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කලෙක් ෆාන හිමා කුරවා කලෙක් ෆානුගේ දීන් කීත කුර්ආනා අදික් ඒ කුර්ආන්ගේ ශරහකම්ගා සුන්නේ ඛියාමතා ජෙහෙන්දමනි හිමායත රක්කාතරි කුරවෆ් එකමට්ටක දුනියගේ තාරීහුගා තෆාත් zamaantawga ඒ කලාංගවනි මීහුන් ඉල්මුරින් ශඛසියාතන් ඉක්තියාර කුරවෆ් අසාබේකලුන් එෆෝ තාබී බේකලුන් උම්මත වඩාගම් බොඩති ඉල්මුරිනායි මුජාහිදුවනි එස් නමෝනා ආගමන දක්වෆ් මේදු සුවාලකි අල්ගොන් මෙන් කීත කුරම් මේද අල්ගොන් මෙන් මෑදානක හං ගුරාමයක කලේ ෆාන අරිහුගා දාම්බලාෆ්කම ගාන ඒ ෆුර්සතෙන්නෙක් එකම අලගොන් මෙන් උම්මීද එක දෙක ෆාන කංගුරාම් මියද අලගොන් මෙන්ගේ ගේග බප්පේග හැසියතු මම්මේග හැසියතු අලගොන් මෙන් ඔෆීහුගා වෙරියෙග හැසියතු වසීරෙග හැසියතු කවුමුගේ වෙරියෙග හැසියතු අද ඒන ලිෆාවා හුරියා හැසියතකුන් ඒනාය කුරවේනි කොන් කමෙත්ත එනෙක් බොරගොල ෆිම්මායකි කොබාත මේද අලගොන් මෙන්ගේ සුවාලක් එමිහ කෙහුරි දිමාලකුන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එක ලයිෆාන්ග සුන්නත නස්ර දෙවෙන් ඔය කොම්මේ ෆුරසතෙන් එයි වර අග්බොඩ ෆුරසතෙක් ඒ ෆුරසතෙක බේරුන්ගි පංජේ එන්නව සල්ගොන් මෙන් කම්බොඩෝම කිමියොත් ඉස්ලාම් කමග අලගොන් මෙන් තිබෙගෙන් ඊමාන් කමන් අලගොන් මෙන් දාවා කරම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ලෝබීග අලගොන් මෙන් එත බෑවර මදහය තාරීෆෙක් කියමු වාහක දක්කම දායරුගා අලගොන් මෙන් ෆෙන්නොම් මෙදින එක ලෙග්ෆානුගේ සුන්නතුගේ ශියාර්තක එක ලෙග්ෆානුගේ හදීස් බස්පුලතක අමල් කුරේ මකාම්තක dati kore undaguterin da manzar ei islamek gai sudung islam mujtamaiga ekam wanje hene goten nungei algon mege me qawma ki satan seta islami qawme me qawmuga qur'ana e sunne gabul koren jeheni ghair muslim qawmtoga e gabul kore gotakanno e qur'ana sunnata tabawa mihunna muamala korwen jeheni ghair muslim qawmtoga e mihunna muamala kore gotakanno e qur'ana sunnata deifa maqamaki kafir qawmtoga deifa maqam kum algon men hada genwan ehm algon men miharon fedegen visnam be timanna muslime geheshetun timanna mera maqamuga timanne nabiy sallallahu alaihi wasallam difauga adi ekale faanuga sunnatuga difauga
timanne ekkurweni kom maseka deto ekkan algon men balalu mattaka algonge zimma ki kobato balalu mattaka algon menge darus kure gendiwa me hawalu kurani algon men akh al-sheikh Abdussalam Dawood falyatafaddal mashkuran wa majura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أمها حاضرين. أقول منك موضوع ودقن أن إرجع هندانا أنني ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى إلهك رسالة تبليغ كرفا عام كرفا إنجومك وحي كرفي هندوغا صفا فربداغي مچ إكليغ فانو أرا وداغين قريش وانهاغي قبيلاتك غوالفي إباميهم إفي جماعهم إكليغ فانا مدوغا إباميهم دكي غوي إكليغ فانو إباميهم لفوا هام كرفي بفربداغا نفراتون تياباميهن هنغرام كرما هنغرام لشكرين أكم جواهكا تمن كليغ فانو خبر كرفا فينما تياباميهم إكن دو قرآن هيج إباميهم دنبي كليغ فانكي تدوري بيك لكيم كليغ فانو بسفر تمن من دغنو كراه شيم يوفو إكليغ فانو صلى الله عليه وسلم مي إسلام دينو جواهكا أنغوالف وما إكوغا إكليغ فانو بودو بيبي أبو لهب فرتمس عداوة تركن إعلان كورن تبا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجب إكمكو الله سبحانه وتعالى دم قالوا منا إيبيجن دي فدان إنا كفيناك المستهزئين مي قانون قدشون مي قواعد قدشون محمد صلى الله عليه وسلم قمتشا إما نبي حماية كرفا سلام كرفا أدي أكده فانا فرسارة كل ميها يا تا أبدو مسلم تكون دو تكون كيفين داد فسيها كركر سورة باوا لفوا تبت يدا أبي لهب وتب
وحي كرفا إيه سورة باوال ببي قيامتا هم يكيبين غتوغا إناغ حياة دي غتوغا واهكا دي أغنو متاغا ندكي كمغاويس إهم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم جي ماتوري سنة كوربي فرساريا كوربي غونايا كوربي اندغوتكا ميهوريها كمكي ميادكو إيجيكو فشكين غولي كمنو دنيا ترقيبه ميهونجي سيكوندي تكا وشنونتا تناوسوكين غوس مي زمانوغي تكنولوجيغي زريا ميهون كوريارا غوسكين فشكين غولي كمنو كوريها زمانك غاوس emme furatama duwahum fashigen wes mikan ay kurewemu adi hama ehemme ekam miharu es kurami hon kuramun dani e mi hunge kaaba fan abu lahab men abu jahul men fadami hon ekan kon ulunu fada lobati hazirin ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge wahaka algon men dakka iruga algon men denegan nan e bajehe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata ki kobato erung algon men nang iya tababe yang amal kuran ingeni adi sunnatu ge difauga algon men kuran vikam bes ingeni ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum riwayegen asfawe imam hakim ikale ufan ge mustadrihuga neruwa fawa riwayatega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab allah wa sunnati timan kale gfano tiyabami unge tere deche du kurawwa fe mi wada gannawani duwa hakwesti yabami hum magufura dige nudane e deche ga tiyabami un hifata kama vanama e allah ge fota adi timan kale gfano ge sunnate e sunnatu ge waha kalgul men midakkani ولن يتفرقا حتى يرد علي حوضي adi edeti wakinu kuravene edeti wakiwegen nudane timankalege fanuge ariha timankalege fana libigenda haudu kola qiyam mahsharuge madanuga timankalege fana libigenda haudu kola hamiyan waridu jomadande ehenkamun qur'ana sunnataki ei waki nukuravene deche kamma nabiyya sallallahu alaihi wasallam miwani ummatan khabar kuravwa angawa sunnatuge maane ki aray bahab balala ruga sunnatu gamane ki goy nuwata magu nuwata siratu ay ta'rif li be fada siratek kamugawiyas gotek kamugawiyas nuwata malama li be fada sirate nuwata gotek kamugawiyas me ehm rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith kurawwa fa basfule gabe latattabi'unna sanana man kana qablakum tiyabami hunga kurige mi hunge gota ebami hunge sunnata tiyabami hun tabawanete mi malamatu ge gotuga sunnek nuwata gos managa sunnek nuwata nurangalu kamegge managa sunnek aray bahuga benun kurave kamuge dalile hama ehem rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehem basfulega hadith kurawwa faawe man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha mihaku islam dinuga hiyo rangalu sunnate dirwafi kama vanama enayang ekamuge ajuru adi ekamang amalu kurami hunge ajuru eslibe hutte mi hiyo rangalu kamegge managa sunne benun kurave kamuge dalile arabi bahuga komme kas islam dinuga ilum merin balairuga hadith ilum merin sunnatuge mana kurawwa gota usul fiqhu ge ilmu merin nuwata usulin mana kurawwa gota adi fiqhu ilmu ge ahulu werin mana kurawwa gotuga kumme sarege tafatin eburi ehnamas mihuniha manata kiwes shamil manata ke hadith ilmu merin ge arihuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnate bunevunima ege mane ki ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihum ثابت وجن أسفا إكلي غفانو ودارو فاوا بس فرتكا كوروا فاوا عمل فرتكا أدي إكلي غفانو جي إقرار فرتكا إما النبي صلى الله عليه وسلم جي صفة فرتكا إيجي تريغا إكلي غفانو صلى الله عليه وسلم جي خلو كورو مغا الله تعالى إكلي غفانو جي هشكولوغا لبوا فاوا صفة فرتكا إكلي غفانو جي أخلاوغا
kuri sifafultaka adi hama emme ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siratu himene ei nabi kamagen fonuvumuge kurin kamuga wes adi nabi kamagen fonumuge fahun kamuga wes dengoti usul figuge ilum merenge arihuga mi sunnatuge mana kurave goy ebe kalunga arihuga sunnataki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawa basfulutaka amal furtaka adi ekalege fanuge iqrar furta mi algon menge mi mawduwa mihar gulwalan jehe ta'rifaki sabaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnen ei islami shariatu ge masdare ge gotuga algon men wahaka dakkaru nota qur'ana ekuga islami shariye thabit kurumattaka islami shariatan hukum nerumattaka beenun kura masdare ge gotum bala ruga usul figuge ilum merenge arihuga mi sunne mana kuravegun algon men muhimme dengoti fiqhu ilum merenge arihuga sunne e sunnataki ei allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya ge arihun kame fardu men neti adi wajib men neti ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun e kame kurma lobeti kamuga asfawa kankan algon men am gotegga kiya ule e kame kurmun thawabu libe adi ekamen nuko dukollumun adab nulibe kankan ei sunnataki ekam mi sunnataki ei algon men miyadu mi wagutuga mirega mi wahaka dakka sunnaten nu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnataki ei kirit qur'ana ekuga islami shariatu ge masdar gotuga algon men naga sunne enkamun waragina algon men nan adu ivene mimeni kamaki sunnatake bunevunima notu mimeni kamaki sunnatun thabitu wa kamake bunevunima ba emmihum bune uleneti sunnaten nuhe maneki kuriyas emmerangale nuko dukollumum masalenete kurima thawabu libene nuko dukollima adaben nulibene enamas algon men miharu mi wahaka dakka sunnataki ei e sunnatuge sabun algon men ge macca ba ekkan kan wajib kura e sunnatuge sabun algon menge macca ba kankan haram kura e sunnatuge sawbun algon menna ba kankan ei sunne kamugawe kurun lobet vegenda ba kankan ei hudda kankam ves vegenda sunne mane ki kirit qur'anun algon menna kamaka behe gutun ege wajib kama ege haram kama adi ege sunne kama note lobet kama nuwate kamuge hudda kan algon menna egigen da fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon men nan ekan egigen dane maneki algon men sunnatun kame thabit qura eruga ekamege hukum faharega e wajib kamuga vedan faharega e haram kame kamuga vedan faharega e sunne lobet kame kamuga vegen gadane faharega ekamaki e hudda kame kamuga ves vegen gadane faharega ekam kurmavra nukurun edevegen wa kamekkamuga nuwata makruha kamekkamuga wes vegen gadan lobeti hazirin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata kirit qur'ana huri gulumaki demme algon men ivigen dia fadan shahadatu ge de kalima ge de meduga wa gulu allah ge kawanta kama hikki wa fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalatan algon men eba hikki wan je e deheki wun ekuwegen ufedegen anna etchaki mi islami sharia ehem wima kirit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata mi wakinu kurvene deti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kiya mi islam dinu ge tere wadegen anna komme mi hege kurimatiga kirit qur'ana ki allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basfur إله لفظ إله وحي كربا فوا عبارات محمد صلى الله عليه وسلم کے مچ باوا لے فوا گوتا سنت کی الله سبحانه وتعالى کے وحی بسفر محمد صلى الله عليه وسلم کے عبارات نوت کلے گفانو عمل فرون نوت کلے گفانو اقرار ودا گن بھی گوتا ارگون مننا ہمیں اسفاوا معنی کی کیرت قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی ای دے وحی
evvahiyaki Allah subhanahu wa ta'ala sida ekalege fana wahi basfulu gotuga ivvawage Jibril alayhi salam meduri kurawwa ivwawagen ilah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwi lafzum ilah subhanahu wa ta'ala ediwadi gannawa maanaga onna sunne onna qur'an onna wahi dewanawattaraki nota sunnataki Allah subhanahu wa ta'ala ga wahi basfulu ekamaku ei Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vidalu vigota nuwata ekalege fana amalu kurawwi gota nuwata ekalege fanu iqrar wi wadaagenne wi kaman algon menna hamiya sahamagun naqulwegen asfawa gota kiritu qur'ana sunnata demeduga mikurwe masakkataki nuwata miyo gulumaki kiritu qur'anuga asfawa kame nuwata hukume nuwata khabare rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga e oggota takurar kurawwa fani ege mithalaki Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fa fadan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mi ayatuga miwa iman kamuge tafatu rukunta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga iqrar kurawwa hama eggotan asfawe Jibril alayhi salam wadage kalege fanu gariuga suwal kurawwi mal iman kamakki ko bato نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من أقول منا إنجندني كيرت قرآن وجاوا بين خبرت بين إنجون رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة جا يا إجوتا يا تايد كرفا يا جدك اللي بيجوتو جا جنّا وافواك أنا بفارك كيرت قرآن وجا إجمالي جوتك جا جنّا وافوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل كدبني ما النبي صلى الله عليه وسلم سنتك إكمل تفصيلي بيان أنني مثالك النماد الله سبحانه وتعالى أكيد قرآن وجا أقول منا أنجوني نماد قائم كرم وأقيموا الصلاة جبامه النماد قائم كراش أقول منك كيرت قرآن إنجي كنّي نماد كرم في كم وقت هيجا كم نمادوغا فرض كرم في جمعني كتر ركوي كم نمادو نوتا الصلاة أري بهوغا أي دعاء كرم إهم بما كلام هرما أدي لمبي قدوما سجد كرمه مانا أقول من جنو متكا ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة أقول من مكان دسكورنجه ميوه كالقولنا دنّه ونيما داده ميدا كدو أقولنا فونو كله إكوجا سؤال كورن إتمنى غيرت سكوي ببنيه فسنمادو أنك متمنى قبول النكرمه إنا بنيه تنمادي أنني قرآنو إنجي غتي إمين ورشه إهم تمنى كورني تنمادي فهرجة تبيفونا ميواك آويما كمسورك هيني آده ويدان إكو ميكامك حقيقة إنجي جي أدي إيفور بودا أسلوك هيني آده وين سوبكي قرآنوغا ألغون من نفس وقوتو إنجي نتيما إميهكو نوة إبايكو فس وقوتو نمادو نكوراني كينتو إينا تيم وقوتو نمادو كوراني قرآنو إنجي بنتو تيم وقوتوغا نمادو قرآن غوي قرآنو إنجين إبنتو من دور وقوتوغا نماد قرآن ما قرآن واني هتر ركوي كما قرآنو إنجين إبنتو ريغاندو نوتا أسروغي وقوتوغا يروسي وقوتوغا نماد قرآن كما وانا ما قرآن واني هتر ركوي كما نوتا دركوي كما نوتا الركوي كما همي قوتا هندونوغي وقوتوغا نماد قرآن كما وانا ما قرآن واني مينور إهمي مالقون ميدن نبي كيرت قرآنوغا همي كان هيفيكاموغا دعواغا سنة دو كل بينه إفس جاگه نته هم سنة مكورا مسكتكي نوتا مكودة كمكي الله سبحانه وتعالى باوالا ووافاوا إجمالي قتقا أنغا وافاوا إنجون تفصيل كودبني هم مما النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أنغا وافا موا واقيموا الصلاة جبامي نماد قائم قراش إنجي إنجون
تفصيل كود دفني إكليج فانو عمل فرتكا بس فرتكو ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها قرآن آية أجن وداعن نوا ملائكة جبريل الأمين وداعن قرآن آية بيان كود دفوا فدان إكليج فانا نمادو نوت سنة ونجن نوا دفوا عمل قرآن قد بيان كود دفوا تبي فرون أدو السوانة جبريل عليه السلام وداعن إدو هيك من درو وقتوغا إبغتو كوري كولوغا نمادو كورفيفي إكليغ فاناغي إيفوغا أندو وداغين إيه نمادو وقتوغا فهو كولوغا كورفوا إيه دمدوغا كم دو هيك إيه نمادو تكورما بيان كودفي هم يقولون أصول نماد هم يقولون مغرب نماد إشاء نماد فتيس نماد جبريل عليه السلام وداغن نواني أميل فلو خيال فلا إغوت كنو إبيكلون نكي أميل اختيار لبي وداغن وابيكلون ننو الله تعالى وحي كرفا أنجوا أنجوا مكاجم منو يبيكلون ودين نجنوان هم ما كيرت قرآن آية الله سبحانه وتعالى وحي كرفي ما إكليج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريه ودا جنوا فدان عمل كرم في كم كرم في حكم بيان قدم في إتشي بيان قدم متكا الله تعالى قدتون ودا جن بيان قدم إما نبي صلى الله عليه وسلم نماذج وقت بيان قد دفوا من دور نماذج قرآني هتركه كما أصل نماذج قرآني هتركه كما أدي مغرب نماذج تنركه كما عشاء نماذج هتركه كما فتيس نماذج دركه كم بس بيان قد دفوا يفهم ما النبي صلى الله عليه وسلم إكلي غفانو أمة إرشاد دفوا حديث قربني صلوا كما رأيتموني أصلي تمن كليغ فان نماذ كرفني كوتيا بامهن دغتا نماذ كراش اهم ما النبي صلى الله عليه وسلم غاريهم صحابي بيكلون اكن دسكوروا ابيكلون تعابي بيكلون انغنوا دبوا ادي ايغ فهم امتك علم مرين اجيل فهم ان اجيل من نماذ علوكن ادا قران غي دسكو دبوا بيان كو دبوا من غندوا فوني هم فدان الله سبحانه وتعالى كيرت قرانغا واقيموا الصلاة جهجن نماذج إكوريا قطعا بيان كربا فاوا زكاة دين ما إنجبي واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إكمكو أرجون من زكاة دين ما كيرت قرآن وعا أنجوا فاوا تيبه أرجون من زكاة قطعا نرنجه من برا أدي إمدلوغا همننجه نصابا إين هموان جه أهرج واهكا كيرت قرآن أرجون من نفنا كنّ زكاة جميركم أرجون من أدا كرا كما فانما ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة الرجوع أرجون من إبجه أنجوا دسكت دبوا فاوا قطن أرجون من زكاة نري هم يقطن أرجون من حج بلالي كم غوانما ما النبي صلى الله عليه وسلم حج أركم من نكم وداعنهما أكوغا جبريل عليه السلام إكليغ فانو أريهن أس إكليغ فانن حجوغ أركون كوريا جندا نغوي دس كود دفمون عملي غتم بيان كود دفمون جندبي مولي داتورو نيمندك جبريل عليه السلام ودا غنوني قرآنو آتاغن ودا غنوا فدا ادي ما النبي صلى الله عليه وسلم حجوغ أركون ادا كورفمون جندبي غوي صحابي بيكلون دس كوروا بلوا اغتن عمل كورفمون جندبي هم ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كورفني خذوا عني مناسككم يبامي حجوغ أركنت تمن كليغ فانوغ أريهم تمن كليغ فانو كورفمون جندوا غوتا يبامي هن نغاغن اغتن عمل كورمون جنداش إن كمون حجوغ أركن ادا كورن كموغا ويس الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي كورفا فاوي وأتموا الحج والعمرة لله الله اتكات يبامي حج عمره أركن ادا كوراش إهن نموس كفلو واشا ألقون من طواف كورمان إنجبيرو جهم في كتاب برو كمين إمبرم في كونفراتك كمين أدي طواف فو ألقون من دركو تك نماذج كورم فا كمين زمزم فين بوم فا كمين ألقون من نك إنجي كنك كيرت قرآنكم إنما اسمع النبي صلى الله عليه وسلم إما النبي صلى الله عليه وسلم سنة ألقون من نك كان بيان كود دبوا فني هم يقولوا رودا الله سبحانه وتعالى أقول من أنجوا فواني كوري قومت تكفرد كورن فدان تبامي قومت رود فرد كور بيجي عري بهوجا رود يكي كم مناكر كم كن دروه لهم
efoma nabiyya sallallahu alaihi wasallam engevi engevun algon men na bayan ko devani kongo teggato algon men roda ga algon furiyama kuramun gendani wa atimmu siyama ila al-layl Allah subhanahu wa ta'ala angwa reganda hame roda tiyabami furiyama kurash ehennamas e roda ge algon ge terega algon men kanta bahattam vi gota adi erodeyan algon men fasha gannam vi waguta mi huriya kan kamen ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon men na engen dani min gos algon men bahaka dakka kama vanama waragina misal tan ebur e fo kirit qur'an algon men na kodde kirit qur'anu ge nisbatu ga sunna algon men na kodde ane masakkata ki kirit qur'anu ga عام کو گنما فاوا واہکے خاص کو دنی اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النساء کا وحی کو روا فاوے یوصیکم اللہ فی اولادکم تیبامی ہونگے درین وارت مدلو گتگا لبنوی منور اللہ سبحانہ وتعالی کھنڈ اڑوا فاوے می انگے وی انگوم می عام انگو میں می الگون میں انگن دنی دریہ کم ونیا بپگے مدلوں وارت مدلو تگا لبینک احنا مسمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاونی دملتگے دمیہگے دمدگا وارتو من نتے مسلمگے فراتون کافرگے فراتون مسلمک وارتے نوان اہم ویما مسلم بپگے کافر درین ہری کم وانما اے دریفلک بپگے مدلکو نلبین ہمیں گوتا کافر بپا ایگے مسلم درین پوری کم وانما اے بپا کے مدلکم ویس اسلامی شریعت کے اصولکم اینے کا نلبے ہمیں فدائم بپا کے فراتون درفلک ویس وارتے نکرانے ادمی ہونگے مل تفاتو اجے کم وانما ہمیں فدائم اللہ سبحانہ وتعالی کیرت قرآنو گا کھنڈا اڑوا فاوا کنکن mutulaw kon algon men na kanda aluwa devwa fawa kankan sida kanda eligem waki gotekkam bayan kurawwa devuma ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnen algon men na kodde masakke misalaka allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ga wahi kurawwa fawe was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min allah wakkan kura firhenaya wakkan kura anhena ga atyabamihum کنڈاہو شکمیں ای اللہ تعالیٰ گھدوتوں انہا جزائے گی گوتو گئے سوالکی قرآن اڑگن میں بلا فیا ایک نموگے مانا گا اڑگن میں کنڈانی کونتا کنتو میہے گے کنڈو ہلونتو نوتا میہے گے اڑمشنتو نوتا میہے گے کنڈو ہلونتو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اڑگن میں بیان کو دنی وکن کڑا میہا گے ایک کنڈونی کھنائکن ادی ایناگے کڑا ہلونکا ہمیں فدن سنک کرا انے مسکت کی کیریت قرآنو گا اکمکا بہے گتن واہ کد کیفا نوا شروع کریفا نوا کنکن ایگے حالتو گا سنتو گے مستقل کما ایکو گا شروع کو دنو اللہ سبحانہ وتعالی گے انگوما ایم اللہ سبحانہ وتعالی مکم بیان کروا وحی کروانی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تبامي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلي غفانو تبامي هنا جنس دبابا في كم اتشغا كم كمغا تبامي هنا هفاش ادي اكلي غفانو اكم منا كروا نهي كروا في كم كما كنت تبامي هنا دره لي واش مي هاتو غول من كاندلين ابنگه ما النبي صلى الله عليه وسلم غول من کنکن گنس دیووانے کا امور کوروانے کا ادی ہم اہم میں کنکن نہیں کوروانے کا می مانا گا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوروا فاوا بس فڑے اور میں میدو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تدو کما اے سنتا ادی کلے گفانو می گنوی دینو کے معجزائیں الگون میں ننگ ایگیں ابدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروا فونی دنا شہتمن کلے گفانا دیوگن وی قرآنا ادی افدہنگچ الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه
دنا شتمن كلي فانا قرآن أدي إيه هقاهنج تدفيجن به إجماعنا كي سنة تجواهك يفو حديث كرفني ميه كو كاجن بدو فرالاجن سوفا جا كرو مچن أوه فخور وريكما بودا كما هقا إينا بنانه تمن نمنج كوريمتي جميوتي قرآن تمن من عمل كراه شيء هم يكني قرآنش القرآن جا كمن حلال كرفا فوانا ما كمن حلال كراه شيء القرآن جا كمن حرام كرفا فوانا ما تمن من حرام كراه شيء تمن من القرآن فدع مية دولغون ميواك ميدن نبي ميها دولغون من جتريجا ديوهين جتريجا بس قرآن إنه كي إبايكو وفديكين إبا أولي مي عقيدة ديوهين جتريجا سفتور من إبا آدم دواكي همه كني قرآن تمام من عمل قرآن تشكي قرآن ثابت كون أرجون منا هم عاص فواid تشكي دعوة كرا بايكو أننا نك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميجي سادة ستيك أهر كورين أرجون منا ميبني خبر كرا ضعف يفو حديث كرا بني تبامي هم جماعة تمن كلي جفانو أهلية حمار جماس حرام كرا بمه أدي هم أهمه مينيكا شكارا كوجين كا جانوارو تبامي هم جماعة حرام كرا بمه دناش رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كلي جفانو كمن حرام كرا في كمفانا ما أي الله سبحانه وتعالى كمن حرام كرا فدي لبتي حاضرين كم كسمه سابن آده ونيما مي موضوع كتير كم سوركا ودلنا إبجه قرآن كان تباهم كدعوة كي أي فشومم بس باطلش فرتما كم كي قرآن كان تباوا كم كورة دعوة إبا دوغو كنده سنة تبع نوانما القرآن ذاتوغا القرآن تتنقى أمر قراني مع النبي صلى الله عليه وسلم تباوا أمر فلوتان هوريغوتان هوتا دنكينتو بايكا كيرت قرآن تباوا بيني مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة دو كلاف إميهم مثالك كات قبول كفا ردو قرآن مثال كات نباميهم قتل لمفو كاشي أي ونجتكن قبول كفا كاشي اللي رون أي نجتكن مبناميهم مثال ما النبي صلى الله عليه وسلم ينون تو الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن باوا لببي ما النبي صلى الله عليه وسلم دوفل نون تو كيرت قرآن أرجون منا هم عاص فميوني ما النبي صلى الله عليه وسلم صحابي بيكلنا فيدار ودفاجن بيكلون القرآن ليوف فاجن أدي أرجون منا هم ثابت وجم متواتر كون عاص فميوني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كيرت قرآن هوري اتفاتكي تدم كيرت قرآن كي الله سبحانه وتعالى كورين أرجون دني فدام باوا لفي لفظ إله سبحانه وتعالى باوا لفي قطق ليه فاواتش ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة كي إكلي غفانو كمك كورفيما نوت إكلي غفانو بس فل فيدالو ويما نوت إكلي غفانو كمكام دوغا إقرار وداعن نبيما إكن دك وداعن نوا نوت أسوا بيكلون بيكلون أرجون منا هميا فور كود دفوافني تفاتكي كيرت قرآنكي إيج عبارة تكا لفظة فلتم ما الله سبحانه وتعالى وحي كربا أنجوا فوا قطوا وحي بس فلك سنتكي أي ما نبي صلى الله عليه وسلم أريهم إكمك الله سبحانه وتعالى ما ناقة إله سبحانه وتعالى إدي ودي جن ما إجوتن أسفوا إتشكا بيميهم كيرت قرآن كان عمل قرآن نوت سنة أي إسلامي شريعة كمسترك كما مدوغا إنكار قرآن بيميهم دكا واقع تكترين إفواها كي ما النبي صلى الله عليه وسلم قد وصورغا همه كان اليوم أمر قرآن جمعني كيرت قرآن إكنية سنة اليوم ما النبي صلى الله عليه وسلم منا قرآن تدم إمام بخاري رواية قرآن وصح رواية أسفة به حديث قرآن فلا تكتبوا عني غير القرآن قرآن في وقت تمن كلي غفانو أريهم إفس تيابامهم نلياش مي وحي ليوم فشنو تاكوري كولغا إميهم دليل دكني
mi hadisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurawwa fe wani hadis lium qur'an fi wa henge cheliu hinje na deto kine to mi hadis algon men na hamen ai mi hadis kine to algon men tedukuri mi hadis algon men na hame sahamagun nas algon men na kine to engeni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehen hadis kurevika mi hadis algon men na hame sahamagun as mi hadis algon men adwaha yagin kuri fadan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihum ehen hadis tabbe sahamagun as fa eburi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis liuvman amur kurawwa fu riwayat sahamagun as fa eburi hemme Abdullah bin Amru radiyallahu anhu vidalwani timan kale gafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum vidalwa komme basfule liuvmun gendevime quraishun timanna malama kuffa bunye ekale gafana ki insanen nuhe bay faru ippula hamana kurawwa hunnawagin bay faru kofa fulu wedagin hunnawagin bay faru tafatu halet toga hunnawagin ekale gafana basfulu vidalwan tifada komme cheliya kama vanama insani tabiyatu ge dashun hamanu je echti isliye fahurdan den timan kale gafano ekan huttawale vevime iyafau timan kale gafano rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga ewahaka dannawa sual kurevvime hadis kurevviye liyasha allah gandi vidalo me mi dufulun heo tedu bahennuni ni kumage nannanati hen hadisa ko algon men inge abu shah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devvi kankan liye dinumang eduni ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani uktubu li abi shah qur'anu ge waha kennun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devvi kankam ge waha mane ki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunne e kalege faanu amur kurawagin abu shah liye devune ehmema mifade tan hadisa take sahabi bekalung eki bekalung e bekalunge amilla faffutal liuwan genguluvi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun thabit wagen asfawa kankan ekale gafanu widalu fawa basfulta lobeti hazirin komekas algon menna kurin denno fadan kiriti qur'an mihaku hamekane ettabawe fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnen ei timammen amal qur'an echennune buna wagutu furatama ena sunnatan inkar kurmo kuriga ena inkar kurani qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala etan ayatega etan merumakun eta sigayakun eta bahurwayakun eta bawatakun bayan kurawwa fawe man nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabauma ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam engewi gotan amal kurma ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam amur fula khilaf wajje kama wana ma ebayaku halako gen hingadanaka adihama ehme ebayaku iman kamun beru gen danaka sida sariha ibaratun tabawe kiyawman vuman allah subhanahu wa ta'ala fansawihe vurgina ayatuga algon menna angawa fawe allah subhanahu wa ta'ala ekuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tabauma mi kirit qur'anuga waragina ayatake waraginan algon menna takurar kon iben ayatake en ayatega allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fa wani ya ayyuhalladhina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasul e imam ve jamisa kunne tiyabamihum allah kiyaman tarikan ada kurash wa atii'u ar-rasul adi tiyabami rasula kiyaman tarikan ada kurash sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum adi tiyabami ungatereng amru wa rifarat taka kiyaman bah manaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman muge tereng ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam engewma adi allah subhanahu wa ta'ala ge engewma khilafun wa gotuga yafa wahi kurabani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah war rasul tabami ungaterega kama kameduga khilafu debas wajje kama vanama farudduhu ila allah war rasul tabamihum allah sha adi ilahu rasula yang ekan raddu kurash
كيف الجنمته فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا تبامهم الله شا قيام الدون إيمان باك مغوانمي أي تبامهم ما نكر مغتون إمي هو وجن وامانه ميمون بن مهران ودالوني الله سبحانه وتعالى مي آياتك أنغوا فميوا تبامهم كترين كما كامدوغا دبسو خلاف وجهكم وانما الله شا إله رسول رد كراش إنجي بسفلوغ مرادكي كيرت قرآن رد كرمه أي الله سبحانه وتعالى إكمل رد كر أدمان النبي صلى الله عليه وسلم دريهن بحياة بلوغا إكليغ فانو أريهن يمسلي كاغن ديومه أي إكليغ فانو دريهن بحياة بلوغا إكن رد كرم أدي إكليغ فانو دنيا دو كربا وداغن نوم فوغا إكليغ فانو سنة إكمل ردكم سنتغا أتي كونغو تتو بلمه الله سبحانه وتعالى مياتغا أنغوا فموا إنغومك أنغاتك الله سبحانه وتعالى وحيك ربا أنغواني من يطع الرسول فقد أطاع الله ميهكو رسولا يتبع كما فانما إميها إبني الله تبع بجن الله كمن تري بجن ورسافكو من يطع الرسول فقد أطاع الله إنغاتك الله سبحانه وتعالى وحيك ربا أنغوا فاوني كم ميهكو دعوة كرا نفدان إينا جوير رب إينا جي كلانجيا إينا لوبي كرا كما إيه دعوة إيه تدو دعوة كمغا هدين غتي همكني إم كم كوجين إيه محمد صلى الله عليه وسلم يا تبامك إيه لوبي هودو متكا أدي إينا إيوا لوبي إكرا دعوة إكن تدو كرو متكا إيه وحي كربني قل كنيك فانو ودار واشي إن كنتم تحبون الله تبامهم الله اللوبي واكم فانما فاتبعوني تمن كليغ فانا تباوا خوشكم اي لوبي واكم गे دليلك اي لوبي واكم गे شرطك نتيجه كي ورفوني نتيجه يحببكم الله ايرون الله تبامهم دك لوبي دغنوانته يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ايرون تبامهم غفاف السواد ووانته إلهي جنا جنا فاف السوا أدي أوغا تريبنت إلهي مي آية تنقول من نظر هنگالارو ورس صاف كون أقول من إنجم بدني ما النبي صلى الله عليه وسلم تباوان أقول من جهكم الله تعالى أقول من لوبي كرا كما فانما لوبي واكما فانما هم فدان الله سبحانه وتعالى أقول كورين دني فدان حشور سورة وحيك رفافا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تبامهن ما النبي صلى الله عليه وسلم كمج واها كان أمرك رفا كمج جنواف كمجاوانا ما كمج هفاشة أدي تبامهن كمن نهيك رفا فيها دوك رفا شيء أنجوافا بس فلو هما مي أمر فلو تكتريجا همنه همه الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغا ورس صريحكم إهن تنقى بيان كربني إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين مؤمن بس واكن كشوري إذا دعوا إلى الله ورسوله الله إله رسولا كي منظمك حكم كرمك حكم هودمان أوما ليحكم بينهم إباميون جمدوغا حكم هودمان أوما كيرت قروانسا ما النبي صلى الله عليه وسلم سنة أوما قوالي بالجنما إباميون بحكي إباميون حالكي سمعنا وأطعنا على من أدوها فيما أدي على من كيما بجامع بنو بفضل دليل تكيرت قروان مني فرفا الله سبحانه وتعالى ما نبي صلى الله عليه وسلم أمر فرتكا إنجون تكا نهي تكا بولا با كيما ومن أرجون من نفني أنجواف هم مي أمر فرتكا أدي إنجون تكا خبر تكا نهي تك أرجون من بلا نقول نكمن وانا ما كورين أرجون دنيا فدان إيمان كمون بير وجن دانك الله سبحانه وتعالى وني إنذار كرب أنجواف إما إله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوغا
بيان كربا أنجوا فاوي سورة النساء وحي كربني فلا وربك لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى إله ذات فلو غندب هو وحي كربني فلا وربك كليك فانو غير رب غندب هو وحي كربني فلا وربك لا يؤمنون إبامهم إيمان بكم غانوي الله سبحانه وتعالى إله عميل مقدس ذات فلو غندب هو وحي كربمون أرغن من إيه أنغمني كيكيتو بلالما فرتما آية النظر هنغالا إرغو اسمي أنغمني لا يؤمنون إبامهم إيمان النوي إفو أنغمني حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إبامهم مدوغا هنغا كنكمغا حكم دار فراتكي كنيغ فانوكمغا هدف مداندين إبامهم إيمان النوي أدي أباميونغ نفسوتهوغا إفس ورقة نورهن تريكا من نتي كاليغ فانو إنجي في حكم كوري كندلو في غوتكا كيامن وجو مداند أدي هما إهم بولنبا كيامن غتمكون كيامن جنفو مداند هم إمام ابن القيم رحمه الله وداروني تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريهم كم كمغا حكم لبي غتمكي إسلام كمه اي اسلام كم مقام اسلام اسلام كفاني كم كمغا محمد صلى الله عليه وسلم غاريهم حكم هو داغ يفو انغي هيتوغا اكورفي حكمكا مدوغا نورهون تريكمن نتي تباون اي مقام ايمان تريكمغا مقام مؤمنون حالكي اي اسلام كمغه دائره گتره وظيفه كم انسان کی එමියුග කොම්මෙ කමෙක් ගාමා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කණ්ඩාළු වාෆාවනි කොංගොතෙත්තෝ බල ඒ ගොතන් හුකුම් ලිබිගන්න මී කම ගවාංජේ එයෆෝ එන ගීතුගා නෆරත් තෙරි කමෙන් නැති නුරුහුන් තෙරි කමෙන් නැති උඳගූ කමෙන් නැති එකන් කබූල් කොග්ගෙන් එන් අමල කුරුන් එයි ඊමාන් කමග මකාමෙ මුමිනෙක්ගේ මකාමෙ එයෆෝ විදාලවනි වයුසල්ලිමු තස්ලීමා මීතන් කොළුගා මියන් ගවාෆාවා بولمبا كيمن غتم اي مقام احسان تريكمغه مقام ان التنقى الله سبحانه وتعالى وحيك رفافا وني وما كان لمؤمن ولا مؤمنه مؤمن فرهنك كمغاويس مؤمن انغنك كمغاويس اين حق وجننوي وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا مؤمن فرهنك أدي مؤمن أنهنك حق وجنوي إذا قضى الله ورسوله الله إله رسول صلى الله عليه وسلم كما كامدغا حكم كندالو في كما فانما أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إباميونغ كنتوغا أميل اختيار أميل بينهم واغوت كنت كرمه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله إله رسوله صلى الله عليه وسلم ورد جميعا بيام وجنوا مغفرة دمكم مغفرة دفاع ميهك من أقول من تفاتو غيغتم ميغين دني ما نبي صلى الله عليه وسلم كيامن بتباوه එකලේග ෆානුගේ සුන්නේ දිරාසා කො ලිබිගතුමකි එයි අල්ගොන් මෙන්ගේ මච්ච වාජිබගෙන් වා කමෙක්කන් අදි ඒ සුන්නේ දූ කොල්ලා අල්ලාහන් උරදි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යන් උරදුමකි එයි සීදා බයාම් වෙගෙන් වා මගුෆරදුන්ක ඒ ගිතුන් ලොබත ხුන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ වර බිරුවරි ඉන්සාරෙන් අල්ගොන් මෙන්ගේ මච්ච කුරවවා ෆාවේ وحي كربني فليحذر الذين يخالفون عن أمره إكليك فانوك ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرتكا خلاف واميهم إنذار لبغنك انتبيش فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
එබෑමි හුන්න ෆිතුන වෙරිකම ජස්සවා ෆානකම මෙදුග නුවත එබෑමියුන්ගේ මච්ච වේන්දෙනි අදාබි ෆොනුව ෆානකම මෙදුග ඉන්දාරු ලිබිගෙනගෙන් තිබේෂේ එකලේගේ ෆාන මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අමුරු ෆුලතක නුවත අමුරු ෆුලක ඛිලාෆුවා කම වානම ෆිතුන වෙරිකම ජස්සා එබෑමියුන් දුනිය මතීගා ඉම්තිහාන කුරව ෆානකම මෙදුග මුසීබා ජස්සවා ෆානකම මෙදුග අදි හැම එහෙම්මේ වේන්දෙනි අදාබු නුවත එබෑමි හුන්න දෙවවා ෆානකම මෙදුග ලොබති අඛුන්න අඛතුන්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නබියාගේ අමුර්ෆුතක ඛිලාෆමුන් ගෙන්දියුමකි එයි ඒ නබියාගේ උම්මෙක්කමුගා දවවා කරමුන් අන්න උම්මත ෆිතුන වෙරිකම අල්ලාහ්ගේ අදතු මුසීබාත ජෙහෙන කමෙක්කන් එකලේගේ ෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හයා පුරුන් අල්ගොල් මෙන්න ෆෙන්නගේ බෝරි ඒ ෆෝම් යදුගේ උම්මතන් අල්ගොල් මෙන්න නසරු හින්ගාලුමුන් අල්ගොල් මෙන්න මස්සල මන්සර් වරස්සාෆු වකින් අබදේ නිකම් බල්ලවා උහුදුගේ දුවහුගා මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අමුර්ෆුලා එම්මෙ අමුර්ෆුලකා ඛිලාෆ වුනීමා ඒ මතිවරි මා බේකලුන්න කුරිමති වෙගෙන්දියා මුසීබා එකලේගේ ෆානු රුමාත් ෆර්බදාගේ මච්ච ලෙව්වෙවි ෆන්සාස් බේකලු ඒ බේකලුන්න විදාළුවනි තිය බෑමි හුන් මි ෆර්බදන් ෆාබාගෙන් නාන්නාෂේ මිනිකා දූනිතන් ඇස් බිම්මතිගා මිතිබා හමතනුගා මිතිබා බේකලුන්ගේ හර්ෂිතන් නොලෑගෙන් කේකමුගා වියස් එවරන් ඉරුෂා දෙවවා හංගොරාම ෆෙෂුණු තනු මුෂ්රිකුන් බලිවගෙන් දුව්වාගෙන් වගුතුගා ගනීමා එක්කුරේ මන්සරු ෆෙනිගෙන් ඒගේ තරෙන් ගින බේකලුන ෆෑබා වඩා ගෙන්නවුනි ගනීමා ජමා කුරුමගේ මක්සදුග නතිජයක් වී මුෂ්රිකුන්ගේ ලෂ්කර රුමාතු ෆරබද හුස්වෆාවාතන් නුවත මීස්තකුන් මදුවෆාවාතන් ෆෙනි අඹුරා හමලා දිනුමගේ වගුතකන් අයි එවගුතු මුස්ලිමුන් තිබී හංගුරාම කුරුමගේ විෂ්ණුමකුණු එවගුතු කුල්ලියක ගෝවාලෙවගෙන් දී රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ශහීදු වඩාගෙන් ෆිකම එවගුතු මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හර්ෂිකොලන් එතන් හමලායේ අරාගෙන් දිය මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේගේ ෆානුගේ ෆේරා දෙප්පුළු බින්දාගෙන් දිය එකලේගේ ෆානුගේ ඉස්තරිෆුලක් එකලේගේ ෆානුගේ බොලුගා එලිෆාවා දහනන් බයවද එකලේගේ ෆානුගේ ඉස්තරිෆුළු ෆලාගෙන් ගොස් එකලේගේ ෆානුගේ ඉස්තරිෆුළුන් ලේ ඔහොරිගෙන් දිය එකලේගේ ෆානු අඳවලක වෙට්ටි වඩාගෙන් කෂිමති ෆුළු මෙෂිගෙන් එකලේගේ ෆානුගේ ෆෑම් ෆුළුන් ලේ ඔහොරිගෙන් දිය නිකම් බල්ලවා මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ්ගේ හදවතන් ඒවර මතිවරි මඛලූගෙන් නුවේ එමන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ දෙප්පුළු බිදිගෙන් දාන් එමන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ඉස්තරිෆුළු ෆිලි එමන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ කෂිමති ෆුළු මෙෂි එකලේගේ ෆානුගේ හර්ෂිකොළුන් ලේ ඔහොරිගෙන් දානේ මකාමෙක්කමුගා වෙගෙන් දියෙයි එකලේගේ ෆානුගේ එම්මෙ අමුරු ෆුලක එකලේගේ ෆානු හුන්නෙවි මකාමෙක්ගා සහාබීන්ගේ තෙරෙම් බයිබ්බේ කලුන්නම් නුකියමන්තරේ වුණිම් දෙම් විස්නවා රියා දුවාලු එමන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ එතන් අමුරු ෆුලතකන් ඛිලාෆුවේ උරදෙමුන්දා උම්මතෙක්ගේ අහුලු වෙරින් එබෑමි හුන්න කිහා මුසීබාත ජෙහෙනතෝ එබෑමි හුන්න කිතවෙන් උෆුලන් ජෙහෙනතෝ අගොන් මෙන්ගේ උම්මතුගේ හාලා මෙදුමියදු විස්නාලුමුන් මිකම් වරස්සාෆ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියාතුග අංගවහ මෙවා فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم මිකම් අගොන් මෙන්න උම්මතුගේ තරෙන් ෆෙන්නමුන් එබදේ ලොබති حاضرين النبي صلى الله عليه وسلم سنة تباوي سنة عمل كرم جواهك دك من دائر سنة جوريا سنة صاحبة محمد صلى الله عليه وسلم كي كم بيكلت الله تعالى هما إنسانك التباو من أرجو منا إنجبيتو إما النبي صلى الله عليه وسلم كي كم فد بيكلتو فسجن ديرو الشيخ ويدارو فدان ما نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى دبوا فمني كم فد متوري مقامته فد متوري مقامك صاحبك تباو مكيب الشرف
efad matveri nabiyya egge tahiru kama ekalega faanuge difauga wahaka dekkuma kiwe sharafe amal kuruma kiwe sharafe algonda enge mire mi mawduga algonda wahaka dakkan hutte iru ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge difauga emme ekashigem wagota ekalega faanuge sunnatuge difauga algonda emme ekashigem wagotan insaf nukura vidanaka adi kiyetto algonda kuriga algon men huriha insaun vore kuriga Allah subhanahu wa ta'ala wani kuriga wes dennonu fadan ekale gfan sallallahu alayhi wasallam ge sunne difaa kurevumuge wa'ude wodi gannawafa ekale gfanu ge sunne salame kurvani kam wani wa'ude wodi gannawafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala evvore karama teri insana kunuwe evvore mativeri evvore mai bekale nuwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila subhanahu wa ta'ala etan khasa kamaka khususiyete devwa afawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ge risalatan algol men nazaru hingala aru Allah subhanahu wa ta'ala evves bekalege evves rasul bekalege risalatu gandeva huwa wahi kurva fa nuwe nuwata evvis rasul bekalege risalata med Allah subhanahu wa ta'ala kashawarukum ge bas wahi kurva fa nuwe yasin wal qur'an al hakim innaka lamin al mursalin ham kashawrun kalega fanaki rasul bekalunge terem bekalege Allah subhanahu wa ta'ala kashawar kurva fa wani anen ayatiga wahi kurvani la amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun kalega faanuga umur fulu gande vati man ilahu wahi kurvame Muhammad sallallahu alayhi wasallam ge umur fulu Allah subhanahu wa ta'ala gande wahi kurvani Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekalega faana furassara kuramihum furassara ko badu bas bunamihum badu bas bune ekalega faanuge sura kurahamihum sura kuraha ekalega faana furassara kuramun da'iru ekalega faana vani rabbul kainat subhanahu wa ta'ala mihuriha kamakun salame ve rakkaterive tohiru muge maqamu devwa wafa ekalega faana furassara kurami hunge mamman wata mama ummu jamil abu lahabge anhenu kirit qur'anuga hammalatal hatab dara undagu wana takitu fula ule anhem miha ga wahaka angawa famiwa anhena eddu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu bakr radiyallahu anha akuga waniko etananga ekalega fan sallallahu alaihi wasallam de ke ruli arage misuren Allah subhanahu wa ta'ala ba wala wafaniko as abu bakr ko fana suwal ko rabani ko bahe kalega fanuge ekwariya timanne hutoru basta bune timanne badu basta bunamun ebade efo ena lembaten hadagin kiyani enage e lembatoga ibunani mudhammaman asayna wa dinahu abayna mudhammaman malama li bifawa mihaya timammen uredi jame adi enage dina timammen durheli vejjame komme ka sena ekiyechete kiya fadiyumun abu bakr gafanu suwal ko rabbani e angena kale gafanu nufennani heyje ero kale gafanu ennebi hadis ko rabbani Allah subhanahu wa ta'ala e angem mi hage lolon timan kale gafanu durumuge baro gendevi efo hadis ko rabbani nikan dekeshe Allah subhanahu wa ta'ala timan kale gafanu himaye ko rabba fawagoy e angena elembatu takki mudhammamashe malama libi aburuge lifawa mihashe timan kale gafanaki muhammad hamdu libi libigemwa adi ta'rif libigemwa insana egota Allah subhanahu wa ta'ala algon menge nabiyya wani ekale gafana furassara kurami ngo furassara emihun kuraha kurehun takum wes tahir kurabba
salame kurawaf ekale gafana nisbekko hadi huturu sure kuraha fikama vanama adi insana ku riti kuramun as kitem merit ko kurehi kamugavies ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya e suren eggon kurven hemmima malame kurmugotun e sura kuraha miha e kurehi sure ka eggotava miha ka ekan nisbe vegen hingadane ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ni ekamun salame ve tohir vegen nikam ballawa sahabi bekalum vidaluwani riti kamuge debakula ebbeki yusuf ge faanu kama vanama muli riti kan ekkon ay muhammad sallallahu alaihi wasallam suwalaki yusuf alaihi salam ge riti kamaki insani riti kamuge debakula ebba kama vihindu angenun tan ekale ge faana dimayan huso eligen fadan muli riti kamuge veri sahiba muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dima husohli nugannani kivegen heye jawabaki allah taala ekale ge faanoge kibaga lavwa faave ege iturun habate riti kama furihama kamuge iturun shakhsiyatin habate ehmegen tebefun siratu ga adossawane ekale ge faanoge arihan ekale ge faana baddil kuran anna komme miyaku adiya khilafa sihi sissangos emiyaku matiri waka mi takurarukon algon menna etan hadisakun egon ekkame lobeti hazirinne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge riti kama ekale gafanu ge furiyam kama gawaha sahabin wani bayan kurawwafa ekam wani algon menna hamya war saaf kon naqul wegen asfa algon miharo mitanga dannawalam yulani allah subhanahu wa ta'ala ekale gafana kurawwafa wa ta'rif gawaha ekale gafanu ge hashikologe eki gunawantaka allah subhanahu wa ta'ala wani ta'rif ge basfulu wahi kurawwaf algon menna fesigen dieruga suratul nasruga algon menna ibigen dia nota inshirahuga algon menna ibigen dia baeng ayat toga wafada allah subhanahu wa ta'ala ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge buddhi fula ekale gafanu ge visnu fula ta'rif ge bas wahi kurawwafawe wahi kurawani ma dhalla sahibukum wa ma gawa tebami honge ekweriyaage ekale gafana ki magufura digen gos mawgelligen wa bekale nune adi ekale gafana oliwade nugannave hame fadan ekale gafanu ge hippulan allah subhanahu wa ta'ala ta'rif ge bas wahi kurawwa fawe ma kadhaba al fuadu ma ra'a ekale gafanu ge hippulu ede kiwadagen ecce dugin nukurawwe hame gotak ekale gafanu ge me fulan allah subhanahu wa ta'ala ta'rif ge bas wahi kurawwa fawe alam nashrah lak sadrak kale gafanu ge hip me fulu timang ilahu inshirah konno devwan hije hame fadan ekale gafanu ge lo fulan allah subhanahu wa ta'ala ta'rif ge bas wahi kurawwa fawe ma zagha al basar wa ma tagha ekale gafanu ge lo fulu e dekem wi min war fahanala ge nude hame fadan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge du fulak ekale gafanu ge bas fulak ta'rif ge bas wahi kurawwa fawe وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ekale gafana ki amille fulu hawa nafsa egota bas widalo wada gannawa bekale nune hame fadan allah subhanahu wa ta'ala ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge akhlaqa ta'rif ge bas wahi kurawwa muli ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhlaqu ekiga ai khuluq fulu ekiga ai matiwere gemwa khuluq fulu kam bayan kurawwa fawe wa innaka la'ala khuluqin azim kale gafano wada gannawani matiwere gemwa khuluq fulage matige muhammad sallallahu alaihi wasallam mi tahiru insana tabaw man algon menna allah taala anga wafani allah subhanahu wa taala algon menna gowale vevi mi man insana tabaw ma ekale gafano ge matiwere kamattaka wasmi algon denne fadan sharafe ege turu nikam ballawa ما نبي صلى الله عليه وسلم دفاع كروا سلام كروا مجه ذمة الله سبحانه وتعالى نعنوا فواتي به كيرت قرآن نعرض من نظر هنگالا يرجع بين نبي بيكلون رسول بيكلون بيكلون عمل دفاعوغا
واهك فلو ودالو وارو محمد صلى الله عليه وسلم کے دفاعوغا بس وحي كرفني الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام اكدي غفانو قومو کے میستكون اكدي غفانو مغفر دفاعوا كما دنوا اواهك بيان كرفيما اكدي غفانو ودالو وني تمن كلي غفانا كي تبامي هن فنان فدان مغفر دفاعوا بكلمي من نونه हमें फदा हूद अलैहिस्सलाम गौमे एकले गफाना की बुद्धि हमनु बेकले कमकुर शकुआ के जवाब गा एकले गफानो विदारो तबामुन फिन्ना ने फदा तिमन कले गफाना की बुद्धि हमनु बेफरनु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दिमाया कले गफाना की मोया बेकले के मजनून के बुनवनु बहु के जवाब गा अल्लाह ताला वही कुरवनी वमा साहिबुकुम बिमजनून تبامي هونجي اكورياكي موين نونه سهور وريكي لم وريكي بنونيما ايجي جواب الله سبحانه وتعالى وحيك ربني وما بقول الشاعر هم فدان وما بقول كاهن جبهن نونه ادي لم وري جبهن نونه لبتي حاضرين اياك وسنا فكر كل لفا الله سبحانه وتعالى کے حضرتگا می نبیہ کے مقام کے بڑو کمٹکا اکلے گفانو کے ماتیوری کمٹکا اکلے گفانا اتاب کے بسفل وحی کربوا ارگا اللہ سبحانه وتعالى سیدھا اکلے گفانا مخاطب نکربوا ایگی تر لوبی ورین ابامیون کے لوبی ورین امیہن دیفاوا اصل نمون نانغوا نوتا نمون غوا نهدا فدان نوتا يور ماتيوري غوتيغا الله سبحانه وتعالى كيرتي قرآنغا ستيك ساد سورة باوال ووا هاس اتن آية باوال ويروغا نتي مخاطب قربافا اكاليغ فانوغ ننفلو يا محمد اي محمد وحي قربافا نوه كيرتي قرآنغا افستانيغا إكمكو آدم عليه السلام وحي كرفني يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إيه آدم قفاني يا نوح اهبط بسلام منا إيه نوح قفاني إيه نوح يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إيه إبراهيم قفاني كده قفانو كوفن فرتدك ربا فيمي يا موسى إنني أنا ربك ايه موسى قفاني يا عيسى إني متوفيك ايه عيسى قفاني هم يقول يا هارون يا زكريا إنا نبشرك محمد صلى الله عليه وسلم يا إله سبحانه وتعالى نداء إفهم بما وحي كرفني يا أيها النبي إيه نبي يا أيها الرسول إيه رسول صلى الله عليه وسلم وحي النكرفا يا محمد بلغ ما أنزل إليك نو وحي كرفني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هم فدان محمد صلى الله عليه وسلم ننفلو سيدا محمد کے ننفلو کیرت قرآنو کا اللہ سبحانہ وتعالی گن ویرو مولم وس گن وافاونی نبی کما رسول کما گن گلو وگے مخاطب کرمو گو تکنو وما محمد الا رسول محمد رسول الله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الله سبحانه وتعالى حضرتك إما النبي صلى الله عليه وسلم مقام لبت أخونا أختنا إله سبحانه وتعالى أنه إهن إفس فراتك إهن النوع إله سبحانه وتعالى إكليغ فانا دفوا فاوني إفدا ماتيوري قدرك ماكم إهنكم لبتي أخونا أختنا أرغن منا هم إكني الله سبحانه وتعالى إنسانك التباو من إنجبي كينو
එමා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කිබාගා ආදයා ඛිලාෆු මතිවරිකමක මෑන් අඛලාගෙ ලව්වාෆා දුනියේගේ එහෙම් මෂූරු මීස් මීහුන්ගේ මෂූරුකම ඛිලාෆා එකලේගේ ෆානුගේ කිබෑන් එව්වෙස් උනි මකාමෙ උනි දිමාලෙන් නෙග්ගොතුගා ෆුරිහම බේකලෙග්ගොතුගා ලෙව්වම ෆෞගා දෙන් අලුගොන් මෙන්න අංගවනි لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تبامهن الله رسولا كباغا ريويت بجنبا نمونا إفي لمن كان يرجو الله الله إدي ميهكش واليوم الآخر أدي قيام الدوان إدي ميهكش وذكر الله كثيرا أدي الله جمتين جنا جنا عندهم قرآن ميهكش لو بتأخذنا ميها حساب أرجون من عندهم أكلم في ما نبي صلى الله عليه وسلم دك أرجون من لوبي وان جهيرو إكليك فانا تبا وان جهيرو أرجون من إكليك فان صلى الله عليه وسلم يا مدوغا كم مغتا كنت بهتي كمغاويس ما نبي صلى الله عليه وسلم دك لوبي في إكليك فانو متوري صحابي حياة بلغا إبيكلون إكليك فانا لوبي كروا إبيكلون إكليك فانا تبا وداغن فاوا منبرا غوتا مدوغا نكم بلوا ما نبي صلى الله عليه وسلم إبيكلون لوبي كروا منبر عروة بن مسعود حديبية قدوه صلح حديبية قدوه مكة مشون فراتم صلح جواه كدكم التكا فنو يميهم قترين إكاكو أي عروة بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابي مجلس قا إنه مفو إمبوري قص مشركون الدنوني تيمان زيارة كفيمة دنيا کے ورین کورے اتا ورین کے کاریا قیصرا کسرایا ادی نجاشی کے کاریا بس تمن ندکے میں وریکا اینا کے وریکموں کے دشگاوا امیہوں لوبی کو تباواتنے محمد دکے محمد کے صحابین لوبی کو تباوا من ورق එකලියගේ ෆානු කුළු ජස්සවා කමවානම එකලියගේ ෆානුගේ කුළු ජස්සවා දිමාලුන් ඒ කුළු ෆුළු නොත කුළු ෆොදු ජෙහෙ දිමාලුන් කොම්මෙස් බේකලෙක්ගේ කොම්මෙස් මීහෙක්ගේ අප්පුලම් මෙනුවී ඒ කුළු ෆොදු ජෙහෙගෙන් නුදේ එබේකලුන් එකලේගේ ෆානුගේ හෂිකොළුම් බේරුවා කුළු ෆොදා මෙදුගවෙස් හුරි ලොයිබ්බෙගේ බොඩකම ඒ තාහිරු එච්ච මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ කුළු එබෑමිහුන්ගේ තරෙන් ඒ ලිබුණු මිහෙක්ගේ මූණුගයා ගෑග උඟුලය ඒ මීරොස් දොාති ඒ මෑකල් ලිබිගතුමට්ටක එකලේගේ ෆානු වුදු කුරවම් ෆට්ටවා ෆියා එබෑමිහුන් එබ්බයකු අනෙබ්බයක අරාගන්න ෆදෑන් තලාෆොලාගන්න ෆදෑන් අවස්වෙගනේ එකලේගේ ෆානුගේ ගුණවන්තකුන් ඔහොරිගෙන්දා ෆෙන්තල් ලිබිගතුමට්ටක එකලේගේ ෆානු වාහක ෆුළු දක්කවම් ෆට්ටවා ෆියා එකලේගේ ෆානු වාහක ෆුළු දක්කවම් ෆට්ටවා ෆියා එබෑමිහුන් අඩු මඩු කොග්ගෙන් තිබේ එබෑමිහුන්ගේ බොලුගා දූනී ශීදගෙන්වා ෆදෑන් එකලේගේ ෆානු වාහක ෆුළු දක්කවම් ෆට්ටවා ෆියා එකලේගේ ෆානා දිමාය බලාලුමොබ්වෙස් ඒගේ තරෙන් මිහක නුකරේ එහෙමක රිවායවකින් ඇස්ව බයි සහාබී බේකලුන්න රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මූණු ෆුළුගේ සිෆ ෆුළු බයාන් කොද්දෙන් දතිවේ එබෑමිහුන් එකලේගේ ෆානන් ඔන්න ඉහ්තිරාමක ලොයිබ්බෙගේ බොඩුකමුන් එකලේගේ ෆානා හතරු කලිවිස් හැම කුරව්වන් කෙරි වඩා නොගන්නවා තීවේ නිකම් බල්ලවා අබූබකර් සිද්දීක් රදියල්ලාහු අන්හු එකලේගේ ෆාන් මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දකේ
වෙවඩාගෙන්නෙවි ලොයිබ්බා බෙහෙට්ටෙවි ගායකමුගේ වාහක ෆෙෂමුගේ ෂේහු විදාළු වෙජ්ජේ මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේගේ ෆානන් ඉදුන ලිබිගෙන් හිජුරේ වඩාගතුමුගේ ඛබරු දෙව්වුම වඩාගෙන් හිදුගා ඒ රබුබකුරගේ ෆාන එකම උම්මීදු කුරවෑගෙන් වනි de sawari tayyar kurawwafa aisha radiyallahu anha vidalwani timan kamana tuppule adi asmaya timan kamana dekewada gennevi me rasulullah sallallahu alaihi wasallam as abu bakr gafanu ge ariuga timan kamana ge bappa fulu ge ariuga ekiga hijure wada gennumu ge wahaka dennevi ma ekale gafanu kirit kurawwamun gendevi tan timan kamana ඒගේ කුරින් දුවහකුවේ සිප්පුලන් අර අවඩේ නුගන්නවේ දෙනවඩේ නුගන්නවමේ ඉන්සානකු උෆලුන් ගොස් රොවිදානකමේ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහුගා හිජුරාග දතුරුගා බෑවරුම්ගේ ශරෆු ලිබුනීති එකම ඔයින් උෆලෙක්ගේ බොඩුකම ලොයිබ්බෙක්ගේ බොඩුකම කීරිත කුරෙව්වෙනි අන්තිම බේකඹලන බලාලාරු උහුදුගේ දුවහුගා බනි dinaru anhage anhenaku eenage firimihaya eenage bappaya eenage ahaku shahidu gendiya kiya bodu hitamettu ekamaku yan hemmiha suwal kurani kobato rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana dennawani ekalege faanu salamatun eba hunnaviye dannawani timan gengos dere ekalege faanu ge ariha timange delulun ekale faanu dushmattaka dekke woni me yang hemmiha bunani e sahabiya vidalwani kalege faana fahuga den ehen huriha kamaki ei kudi kankame firimiha shahidu wejje bappa shahidu wejje adi ahaku shahidugen gejje ehi ebe kalunge ebe kambalunge halataki zuwan bekalun nan alugon men visnala eruga badruge duhaki mige emme fa kolleve duwas abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu vidalwani timan kalege faanu hongurama ge madanuga hunnawani ko zuwan tuppulu de befula ko as dannawafiye e bodu bebe fulay kuba heye abu jahul timan dannawafiye me koy fulay nuwata akhage dariyaye abu jahula ti dari kalunna kikin heye king he kuraveni makka ge mushrikunge leader kuda zuwan sahabi dannawani ti mammen adu ahame rasulullah sallallahu alaihi wasallam furassarako jessunkom malamakom udugukom ulemi ekam ei mi de zuwan naki de ansariya bekalu emi abu jahul fenifenne debe kalum wes dezuanum wes as egota dennevima timan kalege faana feni wadagen fiye madanu geteren abu jahul timan kalege faana widalu wejjame eheriye kalege dama fa du kolli dunya fadan ras la fa ediye gota gos ede zuanum ena bimmacha wattala afi adi gatul kofi rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan e khabaru asking ekale fan suwal kurawani tiye dekalun geteren ka ku heye ena qatul kulai dekudim wes jawab gadannawani timanne muad bin amr bin jamuha muad bin afraya radiyallahu anhum ajma'in alun nabbala iruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge maula ثوبان رضي الله عنه ekale gafanaki aadaya khilafu loibik rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke oibbe kale undagu fuluwe gina wagutu nufeni jikama vanama wagutu take ekale gafana duruga heda kurawwa egota wagutu kole diuma foga rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihan as baddalu wiruga enaga muunuge kulawani badalu efa ena kiban fennani na ummida molika suwal kurban rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibage kula badalu wefa moli wefa ma yusuf kivegen heye dannawani timam mehri balimadu kame jefe nune
balikamek ganune miuleni timan kale gifanu feni wada nugannawata gina iruwegen ma boda visna fikuru koreveniye timan menna duniya matiga kale gifana baddal korevidane ekamaku madama qiyamet duhum kale gifanu duniya du korva wada genno mafuga suwaruge veddeve hinduga kale gifanu wani nabi bekalunna rasul bekalunge arihuge timanne suwaruge wadevunas wani alunna nikametinge darajage nuwata timanne suwaruge nuwade vijjaya kalege faanu duhaku sveni wade nugannawane ekamaye hitama kurani ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala nisa suratuge mi aya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مي أبا والفي ثوبان رضي الله عنها بهيغتم أنغوني ومن يطع الله والرسول الله شاء إله ورسوله كيمن وجم واميه فأولئك فهي أبامهني مع الذين أنعم الله عليهم الله بيك كلنا النعمة دفي بيكلنا أكو جوانه بيك من النبيين نبي بيكلنا الصديقين أدي تدورنا والشهداء أدي شهيدنا والصالحين أدي صالح أرتكنا أكو جاي وحسون أولئك رفيقا إكورنا إكولة بيجتوجا إبامهني هيو بيجموا بيك لبتي أمها أخونا أختنا ما نبي صلى الله عليه وسلم جه سنة التباع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جه ما توري صحابين دكوا دبوا فاوني أرجون من إبيكلنا اقتداء حق وجموا ريبت وجموا نموناتك ما نبي صلى الله عليه وسلم صحابين جه حياة بلوغا إبيكلنا دكوا دبوا فاوني مي ريبت وجموا نمونا هي عمر رضي الله عنه يكلي غفانو جه حياة بلوغا ekale gafanu tawaf koravu mun gende viru hajrul asad kariya wadagen vidalwani e hilayaye timan kale gafanu engi wada gannave etiyi hilayek evves kamek koshen nudeveneka adi gellum evves for nukuraveneka rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibaga kibaga bos devwa wafa watam feni wada nugenne venama timan kale gafanu bos nudevve vi mohe hame gotak tawaf ga ramul kurevumuga manike halui ko fiewul aluwa wadagenumuga vidalwani malana wali ramul ko gen hingun miharu ko bahiye eyo ikkamen nune miharaku manike kamaka miharu hajate nete sawbaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehingemu hingevi makka ge mushrikunna dekkew mattaka sahabi bekalun tibbevi balikash halate ganunka me deduwa singajje muslimun navani makka libife ihennama bes rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kurviti timam bekalun ekan kurvaniye hame gotan ibn umar ekale gafanu ge darikalun umar gafanu ge darikarun ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba wadagen nomuga namuna bekale aadaya khilafu boda riwayatkin as for ibn umar radiyallahu anhu madina ge magutahuga jamaluge matiga sawaru wadagen daturu kuravva uluvva vidalwa mun gendava mi jamaluge fa muggandu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge jamaluge muggandu bihunu tanegga bihidane kamgo ummiduge isnawa ingeto ekadege faanuge jamaluge muggandu bihunu tanaka meduga fa bihunu tanaka meduga ehuri tabawumage bodukan huriruga ekadege faana tabawum kiha boduwanito ehem ekadege faana dature kurwa wada gannawa nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam beenumegga madu kurwa fi tanegga ibn umar radiyallahu anhuma madu kurwa kama riwayatkin asfave evves hajaten netas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabawe kemame wada gannam gotu hame hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamakan amur kurabwa fiya sahabi bekalunge kemam vun huriga tebe funum wane waragina adu aswafa ekamaka wagutun ebekalun amal kurabwa
ඉබ්නු මස්ඌද් රදියල්ලාහු අන්හු එකලේක ෆානු අඩුවස්සවනි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඛුතුබා දෙවමුන් දනිකොන් එකලේක ෆානන් ආස් මිස්කිතුගේ දොරකොලා හැමයන් හුට්ටිලිරුගා හදීස් කුරවනි ඉජ්ලිසු ජබාමුන් ඉෂින්නාෂ එකලේක ෆානු රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අමුරුෆ්ලුගේ අඩු යොමෑකෝ ඉෂීද වඩාගෙන නෙවි මිස්කිතුම් බේරුගා hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun allah subhanahu wa taala engevi engum gawahaka ebe kaluna hamen atuwajjiya kiman tarikan ada kurom gendawani eha avaskama akuga nikam ballawa hijabuge masaliya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge de ambi kambalun aisha radhiyallahu anha ya salama radhiyallahu anha riwa kurawwa de riwayata Aisha radhiyallahu anha vidalwani hijra kurevvu muga iswe wadagennevi muhajiriya bekambalunnan Allahu rahmal lavwashi ebe kambalunnaki Allah subhanahu wa ta'ala nur suratuge ettiriswana ayatuga wal yadribna bi khumrihin ala juyubihin efadan wahi kurevvu ma akuga ekambalunge khimarutakum ekambalunge karuwalutan niwa kurashe engewmun ebe kambalunge hedumuge fasban tiriyan huriba kandagen ebe kambalunge karuwala adi bo niwa kurivya salama radiyallahu anha riwa kuravani vidalwani ansari anghem be kabalun Allah subhanahu wa ta'ala rahmal lavwashi ebe kabalunna Allah subhanahu wa ta'ala ahzab suratuge fansa snuwana ayatuga angawafawa engewum bawalevmu ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin ekambalunge jilbabu tawge tereyavade forwi gannashe kalege faanu ge ambi kambalu nasha dari kambalu nasha adi mu'min anhen takun angawashe engevima ekambalun niwawe gate kalu takifada ekambalun niwawe gate hame gota raduge masalati befulun waraginan aduwasawan ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sahabiya be kambalunna adi sahabi be kalun tabai wada gannawamun gendawa fawa gotaki wahaka nimmalumuge kurin lobati akhunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabaw mattaka algon men ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatan amal kurmu gotun algon men e sunne dirasa ko ungeni yen amal kurang ebaje Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun algon men ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam gedeste wafawa emmeha kankan algon men denegane yen amal kurman algon men das kurang ebaje ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bas fulan algon men kurimacha atuwejje kamavvanama yen algon men inkar kurmen neti bolamba kiyamam wang ebaje nikam ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga hinga famiwa mi hadisaya bani tamim wangha wafdu ahinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam innabi majlisega abu bakr as-siddiq umar al-faruq radiyallahu anhuma wahaka dakkawmun gendawani veriyek gotuga kanda alane kaaku kama meduga abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu vidalwani veriyek gotuga ayyan kurma qaqabun ma'bad umar gifanu vidalwani aqra'bun habis veriyek gotuga kanda eluma debe kalunga demeduga mi khilafu fedun hazuruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam innabi abu bakr fanu vidalwani umar kale fanu beenu wadagan timan kale fana khilaf wadagan ndoe kale fanu vida nuneke mi edebe fulunge demeduga dekewunu wahakeki ekamaku allah subhanahu wa ta'ala hanguduge matin tarbiyatuge ayabba walawani wahi kurawani ya ayyuhalladhina amanu e iman ve jamistakunne la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy tiyabamihu an-nabiyya ge basfuluge macha adu ufala nuhadash bas nukiyash
rasulullah sallallahu alaihi wasallam e khiyal devum gotun debe from wahaka dakkom gende kudakon adu felli ekamako allah subhanahu wa taala angawani e imam vejje mistakun ne tiyabami hum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas fuluge macca bas nukiyaje bas nufulash adu nufulash لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تيبامهم إبيك وأن إبيك بسمون مغا أدوهركم أولي فدان إكن نكراش إيرون تيبامهم ندنتي بنمس تيبامهم جي عمل تباطل وجه قادانتي مي آية باوالي وما قولي عمر غفانا به قلت رواوغين أنني إكلي غفان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريهوغا إتش فيدار وجه كمفانا ما إيه باوالي وما فوغا زوابين هنگي كينو أروفو لغن دي كينو إنكار كورفي كينو هم إكني مشوراغا مجلسيغا دبي فلونغ دمدوغا كودا كودا خلافين وفدوني عمر غفانو إيفو رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهار وداغن نواندين එකලේගේ ෆාන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගරිහුගා බස් ෆුල විදාලවා කමවානම දෙවන ෆහර සුවාලු කුරබ්බන්ජේ වඩා ගන්නවා ඒ උමර්ගේ ෆානේ කීකේ තොයිති විදාලවාලේ මඩුකම අබූ බකර් සිද්දීක් විදාලවනි අල්ලාහ් ගන්දී විදාලොමේ කලේගේ ෆානු අරිහුගා දෙන් සිර්රු බහෙ විදාලවා sirru bahe dannawa be kale fada menu iti man kale fanu wahaka vidanu wa hushi ekam lobete akhunne mi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya meduga ebe kalunge adab akhlaq huri gotaki algon mi mawdu nimmala iruga handan akollan ebe jehe algon menge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya furassara kurun eki sifaga kuriyedde ege terega sunne qabul nuko سيدا دينا إنكار كرمو قطن إواهك دكا ميهنا أدي دين قبول كراكم بهناغا إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قريهم سنة جواهك إميهك أهمين أتوجنما إميهكو إنكاركم إياه فرقس دمون داميهم إبتي هتاميكي مهورها إمنا كيبس رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كندعلك إنكار كراميهنا adi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata gastuga inkar kurma maqsadga nunkamga yes eya khilaf ganna miyun algon menge terega duwa ginawmun annaka eya ekuga bifada maw gifegga miwahaka dakka nimmala iruga handan akollan jehe kamaki allah subhanahu wa ta'ala mi divehi bimuga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata nasuru devvamum wes gendwa kan ilahoge wa'ud fuluga wa gota lobet akhunne lobet ukhtunne algon menna hamiyan ufuligen aadade fahum masale rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata eggota amal kurmo gotun tumbuli di ko gentibi bayen akhunnan ebamihun ada kurmon die wazifa ga nutibe wene kamuge inzar tumbuli baalagen nota koshagen asfikamuga waanama menuwi sunnatan amal kurati undagu ko jessun ko wazifa gelluwalumuge inzar mikama guligen e dandi walugo algon men hagigatuga mi darus bevuma furtama revi lobeta khunna ukhtunne mi miniwan zamanuga komme mi hekave samiya ko beenun gotaka qabuluko komme mi hekave samiya ko beenun gotaka ulumuge miniwan kan dinuma da'wa kuramun da'iru ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabawma ebege qanun asasi ga lifawa divehi raytun kure emiha ko beenum wegen ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata tabawma hurasilumuge jagoti kumfade kunto hamade fada ege fon ufuligen ane masaleki munu niwa ko genti bi ukhtunna wazifa nunikume wegon hedumuge waaka nuwata wazifa wakikurikamge waaka kudim beenum we dariwarum beenum we beleniverim beenum we skuluge idaran beenum we ekama kuwes efada mahawle ne esakuwatoge jawabuga algon handan akoddemu midani lobeta khunna ukhtunne
Allah subhanahu wa ta'ala ge miyayata me dolgon men visna fikur kollawama hingawashe ila subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fawe wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhattafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun tiyabamihum handan kurash واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تيابامهم بمغا عدد مدو بيك مغاويموه أدي نكمتي بيك مغاويموه لوبتي أخونا أختنا ميدي بهي مجتمعوغا أرغندوك عمرغا دوشين رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنتا اگوتك تنبولي ديو كوگنتي بي دميها کو اتنگا جماعو مكي قانوني گوتن كشك مغا هداگن حيّر كورمون ديتن ಮೂಣು ಬುರುಗ ಅಳಾಗೆಂ ಬೇರನ್ನಿಕುಮೆ ಉಳುಮಕಿ ಕಾನೂನೆಗ್ಗೆ ದಶು ಮನಾಕೆಮೆಕ್ಕ ಮುಗ ಹೆದಿಫಾವಾ ತಂ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ಬಿಮುಗ ಸತ್ತಾನ್ ಸತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಿ ಕೌಮುಗ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಬುನಾಗುತು ಮಿ ಕೌಮುಗ ಹೆದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನೆಂ ಹೆದೆಂಜೇನಿ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ವಾನ ಸಹ ಸುನ್ನತ ಖಿಲಾಫುನು ವಾಗುತ ಎಕಮಕು ಎಕಂ ಕುರೆವಮುನ್ ದಿಯ ಅಳ್ಗೊಂಡು ದನ್ನವಮುನ್ ಮಿದನಿ ಕೆತ್ತರಿ ವಾಶೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದುಶೀಮೆ ತುಂಬುಳಿ ಲಾಫ ಹುರೀತಿ ಜಲುಗ ಕುಡಗೊಳಿಗ ಒಣ್ಣಂಜೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಎಕಂ ವೆಗೆಂದಿಯ ದುವಸ್ ಜನಗ್ಗೆಂಗೊಸ್ ಎ ತುಂಬುಳಿತ ಬಾಲುಮುಗೆ ಬಾಲುವ ಜಿನುಮ ಬೇಲುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ದಿವೆಹಿ ಫುಲುಹುಂ ಕುರಂಜೆ ಮಸಕ್ಕತೆ ಗೊತುಗ ಹಮಜೆ ಫೊಯ್ ದುವಸ್ ಮಿಯದು e tumbuli belu mattaka avadine tulunu mis mihunge sitting room takara kotei takara geetaka mi tumbuli wadijje ekkala malama kure forasara kuramun dia tumbuli miedu feshana kavves vegen e tumbuli diu kuramun e bade egotu goves alugonu dennevin wazifa gellidana kamuga biruhi iwafawi ukhtunna ಮೀಗೆ ಕುರಿಗ ಮಾಲೆಗೆ ಮಗೆಮ್ಮತಿ ಮೂಣು ಬುರುಗಾಳಿ ಅಂಗಿನ ಕುಣು ಫೆನ್ನಾನೆ ಏಯ್ ಮನಾಕಮಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿ ಗೊತ್ತು ಫೆನಿಜ್ಜಯ್ಯ ಏನಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅವಸ್ ಮಕಾಮಕಿ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಜಿಪೆ ಏಯಫೌ ಜಲೆ ಮಿಯದು ಉಫಾ ಕುರಮೆ ಮಿಯದು ಮಾಲೆಗೆ ಮಗುಮತಿ ಕುಮ್ಮೆ ದಿಮಾಲಕುಂ ಬಲಾಲಿಯಸ್ ಮೂಣು ಬುರುಗಾಳಿ ಅಂಗಿನ ಕು ಫೆನುಮಕಿ ಏಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಾಗ್ಗೊತೆ ಅದಿ ಮಿಯದು ವಜೀಫಾಗೆ ಹಗ್ಗುಗೆ ವಾಹಕನ್ ಮೂಣು ಬುರುಗಾಳಿ ಉಖ್ತುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಹಿಸಾಬ كانت الديامة الله سبحانه وتعالى مينغوا فاوا تيابامهم مدوبا ايغوتوغا ويهندو ادي تيابامهم ميستكون تيابامهم مچن اراگن فانكمگه بيروهي وفاوي هندوغا واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض الله غندي vidalwa dannwan alugon men sunnatan amalu kurmo gotun ಸುನ್ನತುಗೆ ವಾಹಕ ಲೀಫಾವಾ ಫೊತೆಕ್ಕಮವ್ವಾನಮ ಸುನ್ನತುಗೆ ವಾಹಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರೈಫಾವಾ ರೋಲ್ ಎನ್ನುವತ ಸೀದಿ ಎಕ್ಕಮವ್ವಾನಮ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಕುಜ್ಜಕು ಡ್ರಗ್ವೆಸ್ ನು ಫೊರುವಾಗುತ್ತಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗುಳ ನೀ ಫೊರುವಾಗೆ ಇಸಾಹಿತಕು ಆಸ್ ಎತಕೆಚ್ಚ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಯ್ಯರು ವೇದಾನಿಕಮುಗೆ ಬಿರಟ್ಟಕ ಎದುವಸ್ ದುಷಿಂಗ್ ಇದ್ ಅಂತುಂ ಕಲೀಲು ಮುಸ್ತದಾಫೂನ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ تخافون أن يتخطفكم الناس ميستكون تيابامهم وشالا تيابامهم كما تشان أراجم فاني كموجي بيروهي وفاويموه إدوس أرجون من دوشين فآواكم وأيدكم بنصره ورزاكم من الطيبات إلى سبحانه وتعالى تيابامهن مدد دبوا تيابامهن نصور دبوا تيابامهم بمجا جنا كروا تيابامهن إفرسة دبوي أدي تيابامهن هيوران قلت كتين كان دبوي لعلكم تشكرون تيابامهن شكر وريو متكي إنكم لبت أخوني لبت أختوني أقول من شكر وريون حق وجنبه ما نبي صلى الله عليه وسلم كسنة عمل كرمك فرصة إدوها وربدا مياد هول وجن قصفاوي مسنة جواهك كلاس روم توجا دكاجين أقول دوتين جالوجا غوليجا مياد مهري دبيه سركارون إمارة كفاوا دروباروجا مستيجوجا ماتيجا etumbuli ge wahakaya e sunnatu ge wahaka dakkan
mite befulun etibbevi mikamuga etan undagulaka datitake kekkurawwafa algon menge abdul tifada befulun e befulunge gaattimage ukhtunge kaariga namadu kuran dennevima buruga alan auraniwa kuran dennevima jaluge goliga onnan ebaje timage angen darifuluge kaavenige hafla angen firihen jinsu wakim bevima jaluge goliga onnan jeheduwas faitu e hingajje ehen kam lobeta khunna aktune mikama shukuru veriwa bay kamuga algon men wang ebaje mini umatuge matin algon men handan kura bay kamuga wanje dua ki Allah subhanahu wa taala algon menna thabit kama adi ketterikan devvun ila subhanahu wa taala ge baguga ila subhanahu wa taala ge dinuga ila subhanahu wa taala ge nabiyage sunnata nasur dinu matiga algon men thabit ko devvun misattan satta islami ummen e ummatuge hagigi sifaga otumuge niumen minwar kurevun adi ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata furassara kon e sunnatan idikol hadamihum bali kurawwa mi bimaki Allah taala ge haggu e ilahuge alutakunna haggu genwa bimekkamuga vihindu ebin hagguwa ba ekkamuga mi sunnatan amalu kuramihun lavwa mitanun enoba abajjaverin mi sunnata furassarako midina inkar kuramihun بير كربا نكمة كرباش وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أدي الله الشيخ عبد السلام الله سبحانه وتعالى جزاه دباش ඉදෙව්වේ මතිවැරි ඉර්ෂාත් අකට්ටකාදී අලගොමන්නකි ඒ ඉර්ෂාතන් හේගොතුගා හැගෙන් ඒගොතුගේ තබාබ එක්කම ගලවාශ ඔබ තිස්සෙතරි අහුන්න අඛතුම් මෙහර අලගොමන්න මේ දරුස්ගේ මේ සෙෂන්ගේ නියමාම මේක ආදේෆා ඉමාලම කුරීගා ගොන් හම එච්චේ දන්නවාලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියේගා අලගොමන් හයාතුගා ඉරාදු කරවි වරක ලෙවම ෆෝගා අලගොමන් ගබෝ කුර අකීදා එම්එම්එස් මරවානක් adi miistakun kavvaluga eta duwen hede kuruma fawga kavvalutakun miistakun teduwe mahsharuga maadana miistakun jama kurai iru meelaka gaak kurai bay mihun emihunge gaang ohore da emihunge kodahula hame anebbe ke emihunge kakula hame anebbe ke emihun koda hame anebbe ke emihun gaang ohore daluga eba emihun garakwa hisaba da duhoga ehunai veinai ke kulumuga fansas has ahar miistakun hisaba insar kurun jene Allah Taala hadratuga eddos eidu mistakun rasul bekonna nabi bekalun gata hingan fadana eba mehunna shafaat teri umattaka en urakka terekum salamak kurumattaka Allah tuga dakkawa dene dannawa devana miha koduma Adam alayhis salam gariha Nuh gufanu gariha Ibrahim gufanai Musa gufanai Isa gufanai immeha bekalun gariha mistakun hingana ades dannawane Allah tuga dannawade umattaka shafaat teru umattaka huriya bekalunge ves basfulaki nafsi nafsi timannage nafsa me timanna kambodu eme Ibrahim alayhis salam ei rasul bekalunge bafakalu Adam alayhis salam ei mole insane tuga bappa enname sekelege faanu svidalwani nafsi timange nafsa me timanna miruga emme fahun kontaakto gos jeheni Isa alayhis salam gata wadagatu meke legfaanu kumbe kolugu sidalwane idhabu ila ghairi timannanu emme gata dashe Isa alayhis salam gata wadagati meke legfaanu sidalwane idhabu ila Muhammad gufanu gaddash Nabiyya sallallahu alaihi wasallam vidala nuwane nafsiyek idhabu ila ghairiyek Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nikmu wadagen vidalwane ana laha timan kalegfaane Allah tugai wahaka dannawani shafaatu emme alatakunge barat einda Allah subhanahu wa ta'ala ga amru fula ikkalega faan nikmu wadagen arshi daruga sajida kurba e sajida ga Allah subhanahu wa ta'ala irad kurai waravan bagute vandem babu mafauga adi sajida ga ikkalega faan ilham kurba tasbiha zikra ka fauga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwana ya Muhammad e Muhammad irfa ra'sak kaleg fana gistari bulugullawas ishfa tushaffa kaleg fana shafa'at tari wadanwas miedu kaleg fana ke shafa'an adu veni kaleg fana ke bas me dawdes
ehinde ekale faanunge shafaatan mistok hisabellen feren ei emmeha mistakunge macca ekale faanunge sahibwantakam faluwana dos ana sayyidu walad adam yawm al qiyamah wala fakhr qiyamat duhuga emmeha alutakunge sahibage timankale faana adam daringe sahibage timankale faane ekamuga fakhore gotaka nunem vidalwani ei nabiy sallallahu alaihi wasallam emmeha mistakun hamdu qur'ane maqamak ei al maqam al mahmud ki alagon men mi bangege du'a ga midanna wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta iba ilah wadu godem fawa hamd begum wa maqam ekale faana devwande ei emmeha mistakun edu ekale faanunge siyadata ekale faanunge sayyidukama ekale faanunge maqaman allah taala hadratuga ekwana dosse nabiy sallallahu alaihi wasallam obay izzatiri hunna ukhtum algon menenge huna veena keklu muduga emmeha mistakun karohikkum felumattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hawla femboy mattaka anna eka efaanu hunnawane hawlu karega ekale efaanu ge ummatun kum baytto e hawlu kare fembon annani ehnas obay izzatiri hunna ukhtum karohikkum felumattaka fembon anna bayko ekale efaanu ge ummatun ekale efaanu ge fen hawlu karim fen aaru karim fassale wen nabiy sallallahu alaihi wasallam emihunge difaaw ges waha dakkaane vidalwane timan kale faana ummatuga ahulurinne kiweganto fassale woni hide kale faana denne wene innaka la tadri madha ahdathu ba'dak kale faana engiwada nuganne kale faana foga emihun kantak kuri gode lobati izzeteri muslima khonna waqtum nabiy sallallahu alaihi wasallam ei emmeha mistakun emihunge nafsuga maccan amille salamatattaka waha dakka duhugaves siratu mogaves ekale faanu du'a eki kale faanu shakwa eki ummati timan kale faanu ummate nabi be kana allah subhanahu wa taala komme be kala komme rasul be kala du'a devwa fani du'a kurwa finawa e du'a in ijab kurwa fursat devwa fani nabi sallallahu alaihi wasallam ehen rasul be kalum fadan e du'a nukurwa ehen huriya rasul be kalumani e be kalunge qaumun dimai musibat ka hore e du'a kurwa fursatuga beenu hippa kigeto hadis kur vidaloi timan kalefaana libune fursado timan kalefaana bawa fevani timan kalefaana ummatan musibat je doga e ummatuge salamata rakkateri kamatta dua kurawmatta e fursado stikman bawa fa laqad ja'akum rasulun azizun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim tibamhun gata rasulak wadagen fi tibamhen amin nafsukum algum fada insanak azizun alayhi ma anittum iman ga horna tibame honna dimawejje komme bodukam ekelege faana bodukam ekkam gawe harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim tibame hon kantattaka shawgoriwa ekankama ulubwa ebame hon maslahata rakkateri wada gannawa rahum kura ogateri bekele gotuga ekele faana sifa kure faana lobati izzatiri akhonna waqtun algon men salamata rakkateri kam beerun kam gawanama e salamatu maki kaw sahibage shafa'en hagwa mehikkum gawun algon men huri maqam ek algon men huri wazifa ek algon huri bareke dashon e nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnata ka jaganu degen qiyam mahshar go maidanu ga shafa'at diyama qiyam mahshar go maidanu ga ekalekfanu ga hawdum fembo diyama fassale vijjekkum gawanama ei nikamati me ifada maqamakun algon men evesmiyako gosgenwane algon na fursate obay duniyega tibi halatuga tawba wa islah ko nabiy sallallahu alaihi wasallam ke magar ujoe ekale ifan ke sunnat ke difaa hoga masekum fursat alamen emmenaki ifada baykam allah member ko devash hada wa subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh